Ia o te whakatalo whatu sa moe le nei vaenga o le aso tō na. Le o whaisi te le wawe atu o le tātou porkalame ia o na o teimi whaavanoina ia ma teimi tarawhia ngai. E le ia isi tātou porkalame le lua aso taruai ia o le aso malolo ia I mātou nei le aso aona nafi. Ia ioe le o se aso le moa ula so na nafi aso nafi ia sa u ia le studio ia ua ioe ia pila o le ua na le aso na nafi ia ma le aso malolo le Thanksgiving ia le tatu e maua se avanoa e paua wai tatu po kalami ia le ua tatu te mi fisi wa venei o le I te ale tura tasi le auli ia ona o te mi avanoa tatu malo masani ioe ia le whaingofie fo I nei mea ia tatu nunga Samoa ia pula lapa le temi atofa mo le tatu po kalami le o isi tatu temi mau tu Ulia ia ona pi o le studio le ua se le mea wanga ia tuai ia le tatu po kalame ma whakawina o le tatu po kalame ia se ia to I loa seaso ai ona nafi ia pi ona nafi na tapuni alo ia ai le tatu studio ia ona ua whesi umitalua ona o te amaitua ia matua le tatu studio ia o le mfaifo inisio I mātou sa ngā rurue whaatasi le studio ia ona e na o waratanga te mfai ona nei tuo tātou masini ma mea whapena ia pe ua umi ona o le toi o le studio ia ua whaifo I ma mea o le whaawa wina ai ia le konkarate fo isa whaia ma le whale sa hangaina le tātou studio ia for 7 years. 7 years is a long time. Yeah. Also, there's a lot of memories in that room, in that studio. But yeah, also I'm tang fo ilnei o le tatu tutua. Ia ona nafila. Ia na mātou usu ai le tae au. Ia malfa nau atoa. Te le mea nta pena mwhela wai. O wawa ai I le tele o equipments, ia matupe na whaaru ai, ia o le rent o le potu, ia o le tato o waenga o le insurance, mea umawhapena, ia ua ele whaingo fie moa, ana nafi le so na nafi na o tutua, ma o wawa ai, around the room, ia ele whaingo fie o na si umi ai le tau ngofi fo ia mea e matua le tau ngofi lava ai olea ia ole o ia I se amatanga fo se temi fo ia ona whailo tula ia leo le tūlanga o lo ua ta pena ni iai ia ma le pawawina lea ua o tau mawhai ona uiei fo I swinga ona ole o mātou awa peto e maua se mātou awa noa malatou na mātou ngā rue whatasi. Ia la tam whai e le whai ngā fōre o sui e station mea tangata I lona whale. Ai wha ngā solo whai ngā pokalame ale ai ia o na oa o le awha anga ia le wha o wina o le tautua. A le si fonga o le taia fōu. O lo tu maupea ia le quality ma le pauana o le mea ona o le ua ele tūlanga fule le ua monetize ia le tātou tautua ma le aunanga. Ia ua se fo I lona no structure ina mo le taimile nei. Ia o whailo atu ia tātou woma paama. Ia ona nafi le so I'm sorry, ona nafi le aso na tapunia lo ia ai le tatu studio o le lona valu le ni tausanga fitu tausanga o lona tausanga lona valu lea ua
tapuni alo ia uanga I mailo nei ia whaatino permanent atuai I le tātou tautua ma le onanga. Ia se iai fo I seisi whaalinga I le lumana mo temi nei talo mo le ola ia umi ina ia mawhai o na whaua o na pea ia le tautua alo si ponga o le taia pou. Ia o le nala ua mafuanga na o le stofi ia o le tātou Thanksgiving fia ngai marinei tunu ia se purkalami na fiai ia a o na nafi ia pina matou aso a toa lava ma sia whanau I le studio ia e tau mawhai e le mea whila wa I ma mea ioe whai o waia pitai I soro ioe ia ma mautu ai ma whamama le potu whamama le uma sai ai le nei tau sanga tele ia o na o mātou ia sa tio o maila I le whale na matua I peisa ka kōkia pula I le aso atoa so le tua I o ta vai ia le mafuanga fuina le ese tātou tautua I le aso nafi ia lea ia ele paititi ai ia le tātou tautua ma le au nanga o ua e mautofi I le malo nei o ua e wheangai ma Yesu sa e no fo sala I le to asa po ua maua e oe lelei whaafetai moli mau I le toto taua o Yesu ua sisi nai o fu o le au pa ia e alo pa Yesu ia te oe whaafetai moli mau I le toto taua o Yesu ua sisi nai o fu o le au pa ia e alo fa Yesu ia te oe. Wele tuana moni tu mau do wale fa ai wale fa pe na o matu o matu mo wala I tena dai le maua I ro lo fa ia lo o mai o le fa o tanga e te au mai le ola tanga I o matu tanga ia o no matu teria I taro tamai pa kai le to singa I le mawai I le matu au dia ma le manuia le nei tu la le aso o aso sapa ia le nei nisi vaenga o le lalolagi o lou aso sapati peagai ma le kalisi aso fiku I lenei atunu a o le tatalo tamai o le a le aso i o matou lo lau lava afio e maki ai malōlō I ai I matou uma lau lava afio o le alii o le atua o le sapati le pule aoa o le sapati lau fio maki I malōlō I ai le tagata Peusiana matu talo ia lau mea uma ua e whaia o matou Pio maia no ngā ia tautolua tautua ma au nanga le mea ia pena fo'i o na peina ina teo le mani au na le neas tu mawatu mea uma lava ma vi ai lau pio mai whamangalo I matu I mangalo mea o matu se mo matu mangalo pio I matu I pao amen.
Ia, e tatu tununga sa mo le ua te ailangi tatu fasangi ma le whaatai, tatu matai ia ua. O dia manuia, nei vaenga o le weekend o se aso maro lofa umi le nei ia i matu, le ngata o le au whainga aduenga, ia o to tele o ila tona off mai ia i le aso tofi, au whana nafi, whato atu e fo ia i le aso, i le whainga aduenga, i le aso ngafua. Pena foi la fa na waonga malu lor fa na waonga ile mai aso atu ia ai fa to a tu fo ia ta metia o ile aso fu le o le aso nei le aso le o le ang fu nei ia e tu fai e fo ia ta metia onga tu fo ia la tu vasenga ma onga ia tanu mai ona malu lo nei vai aso atoa. Ia o peona o fai atu o vai tau o Kirisimasi le o ta le ala ua pa mata ona tatu o vai fo i nei le atu nei wa mata ona feo ai ta vale ma noa tu i lunga o la tu ta vale i mo meo real Christmas trees wa mata fo i ona pa tu mulia i arts fo i e pa tau wai ia mo me Christmas trees i initial areas ia pi ona mata wina ia ma ia fa pena e pe ona na fi ena la tuela ta vale mateo o le studio ia e matu pe lua e to ta vale matu pasiane ia matu lai wa matan fa ti atu ma fo i mai yas fo i fa ta wa ia la tu Christmas trees la au Christmas mo ele o artificials Christmas trees pe o la Christmas fo i tu tia pe le la au le tu te va mai tua la au mo ia ele o se la au fo le pin masanita tu sa mo ya so ia me o la fo manto e se la ia le tu te humorista sanga ia pe la o nai fo ringa va ai na no fa tu fo i role Thanksgiving ile nei la va tu ia tatu ai role o fo linga o le Christmas ia o le so o le mela no fai atu o le matou lotu le Thanksgiving le no matu ni ia putu mai ia ma whanau some of the in-laws ia na matou sa matou pai ainga i le whale o watari matua o le tama matua ia o le la mauta ia sa walau ai matou uma siblings or fan nisio fan ia malatu grandchildren mama grandchildren ia watu muai tu tono le fale ai na le vanga tau o di amatale lo no si lo le ia langa ia lo tali tonu o mea nei there is a story behind the Thanksgiving so I was so surprised some of them manino manama some of them ele tele lope tali fifi tali mai pele ai na o fai i la fana pa ai oto anda le atunu bene you were born and raised in this country so you need to understand the history of this country
ia ua vitiela pi o lea sa'u faiaʻoga ai lai lau fanau my grandchildren so ia le tāua tele o le mea mafua ai ona fa'aogāina lenei atunuu ia mata'ua o le aso fa'afetai for the Thanksgiving holiday. Ua mafua ai ona o latou nonofo i le fale i le mai aso atoa. Ia pe paua le mea ai o le mea o e latou le faleaʻoga o le mea fule le fa'amatala le mea o le pilgrims. Who are they? Who are the pilgrims? Ia mai latou e ana le atunuu lenei i latou o tagata o Intia America Cherokees le pi e valaau o Intia America Native Americans. Ia ma le tulaga e pe e se ai li foliga o Amerika i lenei lalolagi atoa. Ia ma lona tamao aiga e fa'alagolago i ai le tamao aiga o le lalolagi atoa. Ia pei ona i vaega na matou o le tumutumuga la mea o ka le mea ta'u o le mea ai. Ai whawhitai ana urua tasia sia uipu waina, lua uipu waina, ia ona pailole ia le male mea ai. Ia ona matuta apero le wha ai tu po le whawhiafi. Ia pio sitala na o le aso whawhitai ia mo le silafia i tato uma. Ia o te manatu fo i o le to tele au Amerika ia ma tuila. E se temi fo iron tatu o lena fai Thanksgiving ia tai o tatu malo i Amerika Samoa o te tatono mo se temi mua mua. Mo se temi mua mua ua mawaia vanoa e fai aso whawhitai ane ai ia tai uma o tatu malo. Le ngata o le ao le mamalu le malo marana masiofo o le sunga le i palemia ia le fionga le i palemia ana po la uli le mari toa po la taivao Smith ia marifatua ia tu pe ia pena foi ia le fionga i le fofonga o le mauta fonga le fono ia po le fonga fetalai ia le tofa ia au apa muli pola alu i tafua muli pola ia whapena fo imisiona whatua pio tai ia o le malotu tua tasi o Samoa ia ma tai a toa lava ia o le kovana o le lutena kovana o le fofonga fetalai o le maota o sui maota mawalunga ma maota o sui i vaenga uma lava o sa iai uma i lato uma ia pe o se felo inga mua nei talu ona o loia uia ua pe ua fai aso whawhetai ai whaatasi tai o malo i lua o se vainga lei o se vainga mātango fie ia le mai moina o le vainga i le aso na nafi o le aso fo ilana nafi ia matauria o le aso na nafi o le aso tona i na Amerika Samoa nei o le aso whareile o le aso whareile na Amerika tusale mato o le aso tona i na Samoa tusala o na nafi le aso tona i a Samoa tutotas e si talamana ia le sa whaatino ina ai lo mato nu i le vanga ta uo re ngata yala o nasa whaatino ai ia nofo o matai ale ainga suli o mali toa ngā tuitasina o la utau sa o mai e usisi o le ainga pe a whafonga mai e to a valu papali sofa papali i sa whaatino nai ai sa wai e tura i tanga tamai ni Amerika i ista mai ta i o le pulenga matu ni pisa mai sinieko o pe te tau loa no fōlinga e o te lei lono na ingoa ia ne ia e whiloa i nei ia e te lei loa e tau atu i lo matu nu i a inga o si o matu nu e valu sofa papali toru sofa tai male langi
pa suafa se iuli. Io suafa se iuli e fa na tusala e fia. Walu sfuma tasi, sfuma de lima. Leo fa inga o nofo na faia i le aso na nafi i le ngata yala i le maota o le sunga ia pali i kai malelangi a pele ia o pali te malelangi a pele ia o nalo ia le lasa ia i uma i aso na nafi ia i le li o pali jam ia o moto wa le tu mai fea heni hene o ai le ngosia o se yuli fo e olo o fai pule mai le vanga tuto tasi mai tua i vaisinga no mo mua o sui tasi mana e o fainga no foi na nafi e iai tangata o le malona iai sa iai le li fai pule o le matutu malona mna u pari wa i tonu rai pari tuai namna u i le ngata yala ia o lo o whasausa o ai ia le sunga ia pali lea ia o iai tonu sa iai le li o pali John te malilangi sa iai foi ia namulau ulu Sami Leota papali i Sami Leota sa iai ia papali i lio ta eu maspau ia sa iai foi motu pua a se yuli ia o motu pua ala ma John te malilangi o alo ia o le sunga i le pali i fele te malilangi ua fai langi le folonga o nga tayala la tusala nga tayala e fafsanga i man matu ai ngeli tuala yuta fasasasa le tusale long ia va matu le tuala tai i lo matu fanua le ua amelisi ainga ia pe o tala tu mea ia mana ia ora mata na nafi e pino fai atu to tele ila to tangata manai tangata matu o lo tu pulanga o vai to tele la daiti ia matai la haiti sa u baba iai to tele fo i o matai e fai atu i nei na sa o va ai iai le foi la no fa no atu ia o ta o ai foi o le alo tamai tai o le on fetalai i le vaitemi o le HRPP ia le alo o le li o tole fofa fisi ia le foi la te telelo e tau atu fo i le nata tai tonu o li o nu o ainga o matu nu sai vai foi la isi tamai tai e lotu i nei amatu i lotu to minkes ia o le au pepe sa uva ia masalo o siona nis le tamai tai sa no foi sa no for swafo pali is salo o le matai fa au sion tama o maliu veli su io pali su ai fo le fai ia uanga le chao ai pio nai tangata ia no vai so tele non sa fai fa la mar pala ni mau ia oi sa fai le swafa o le mana tua por tai malilangi na swafa ai por se yudi alo na o pali o le tamai tai o le ainga ia sa no foi e fai pui po mat palangi lea o le no foi la tamai tai ua fa fa iai sionali palangi mau yo o le matua i palangi mau ia ua ano foi le tau ia tasi le fa le onga o te ro ana mata iai ile vale lei o le sa fai mafofonga fetalai o le mauta papali ta eu maspa ese fifia ese mama o loto mama fofau o vai atu i fainga upu o tala le tapia o me auso ia o mai fo i le faftai papali i John e tusa o temi ia o me malama me manino malama le to a lua i fai pule na iai ia o le pule sili o le whamasinonga a Samoa ia ma le li loia ia o le fo isa nofo i le nofoa
o le atunu le fonfetalai ia le sunga I le papali I li o ta eu maspa o tu ainga la ia o le matonu iai ia le ngatu itasina talavou ia ma le tuala ma le nautala I le vaenga ta ua suli o mori ia o te manino le lei ma o malama ai au o te iala na nafi a o fai nofo a o fe avea I launga ma te o fofua ai au mai e loi lunga ma le lapata inga e ave saʻoa I le isi tu o lo matou nuu o le vaega ua taʻua o maliʻoliʻo ao o loo ia inā o le nofoaga o le moaʻusā ia ma le ainuu o vaega ia o le matou nuu seʻi o toe fesili a po o ai tonu po le alaga na ou ola mai totonu o le matou nuu te lē faalogo I le igua lea ae o ainuu aioe e le fou I laʻu faalogonogo atu pau ale suafa sa ou ola aʻe o iai totonu o le matou nuu o le suafa ainuu ioe ae na ou faalogo e loa na nafi lea na ou tagoa ua ave faafautuaga I loa e aiga sa malitoa papaliʻi ia ma le alalafaga o uso alii na talitali atu na ave saʻo la I le se tasi foʻi o le saʻo o le aiga sa ainuu ia o I le moaʻusā ia e suafa ia moaʻusā po ainuu hivi ioe pei o inā tonu o le saʻo na o I le nofoaga maliʻoliʻo ao e iai lisi vaega o le suafa ainuu o tai le mea taʻu nofoaga e taʻu o le palu tetea ia o lesi nofoaga na ia le ainuu o palu tetea la ia e pei e faasinomaga o le suafa seiuli ioe o nai vaega ia na ou faalogologo e lo laʻi anafi ua ave saʻoa le fautuaga mai le aiga sa malitoa I le gataiala ma le gautala e ave saʻoa I le saʻo o le aiga sa ainuu I le maliʻoliʻo ao pai se galuega I le tagata po le fafine lea ua taʻuvalea ai le suafa ma le afioaga ioe e leʻi tiiti taimi talanoina ai ae o le taimi ioe ave ioe rau suga I le ioe moaʻusā ia po lo suga ainuu hivi na taʻatia atu I atu e fai saugaluega I le tagata lea pe a faapea se tagata moni o lotou aiga ioe fai sautou galuega I le fafine lea laga upu ia na taʻu ana nafi me taʻu o le gutu puaʻa taʻuvalea ai le nuu ma le afioaga e o te leiloa le tagata ioe e talamoni a le fai atu ia lea la ua talofa foʻi se alii ia inuu hivi ua tavaai atu ana o le saufaʻi a se alii fo lele ua lē tali mai a lea la o maua talana na ave momoa leva na fai ai le galuega o te manatua foʻi sa iai suli o ainuu na sauinei ma talanoa tuluga le tio ia se alii o Birds Mackenzie ia ua o le tino lea aiga lea sau foi fea atu lana tala ave se auala malu lava ioe fasi lava po le tausaga ele na teʻanei ioe ia le tina lea lea na te tauavea le suafa ainuu o le matou nuu ioe pau le mea e leaga ai lē o se tagata o le nuu e lē o se tagata atonu maua lona nofoaga e saufaʻi ai ia ona o tulaga o aiga extended family a o le upu o le ola I totonu o le lau eleele lea I taʻilo se sapaliʻi o faalogologo mai o te leiloa matuaʻu lea iloa le tagata na ofisili foʻi I isi vaega o le matou nuu lena matou talanoa nei
o fea tonu e sa wori tangata lea. Fea tonu o taile panu te apo i mali ori o. Ia, ta pailanga mai lo mana i o tua whawhiri le matami. E se o le i le i oe. Papena. Ia fea tu ia. E langa la lea te whai atu. Le fwila ua mafuta mai se tasi o tua whawhine. So le. Tua i o le loa po fea so mai e i malona inu. A whaila ni meo ni a inga fo i e poto man me whapena. I sa taulan so na tautala mat whai tete. Langa o le suafa lana te tau avina. O le suafa e watu i tonu o ele ia. Ioe. O le suafa e afua e tupu atu i tonu o ele. Ale ua whatasina whapeni. Ia le ua tatu whaai o le mea furele. O le matua le iloa e le tangata le watua oima. Ma le tangata o le nuulae e matai ai. Nena te loa nena te tau avea ia e whai o le ainu o le wharena auti. O isi ngoa nena te whanongo tu iai. Ioi. A o le ngangana e whaangaina. A le ngangana e whaangaina. E matua le matango fie la. Ia lela na, ioi, lela na lotea i loa e tutonu e mese. E siringia ele ainga sa maritoa. Ia le sunga ia ai uhivi, o le sunga ia hivi, o ia le na o lo nofo mai o le sao o le ainga i mali o li o au. Me tau, mo i lato umai sila fia le mele o te tala notu ai, ia o le na. O le mali o li o au, o le nofoanga e nofo ai le moa au sa, o le ainu matau dia foi o moa au sa, ia tasile na alo, e fasino i alo o le malitoa ia male tamai tai on matu ainga tau fai le matangi mo au sa o suru mai vasa ia mafitse man o whanau na to ale ura i malitoa i tutono o sa pali ia male o aura o le tama whawhine o lo matu ainga ia o le tamaitai o tau whai le matangi na usu atu i ai ia mali e tō tia. Na whanaua le urua i mali e tō sa pali i oe tama o le ele o mali e tō fitse manu. O na uso mo au sa masusu mai vasa. Ia ona i oe. Le le alo tamanino le le mea tō tino siota lavanu. O fitse manu la. E te lea mau tala, o fitse manu i lona tala whasolpito ma apitu susia i tala alo matonu. O ian sa ili malo. O fitse manu e tangata sa ili malo. Ai whaato a tau nuu i lona tali e ngoa i a vainupo. Ioi, rono wingara o le si fia tau sanga. Na valo i ai, i a fitse manu. E sa o leise voice. Masalo o lau device. E sa o leise leo le tatu. E sa o. Ia. O te lola anga maitu. Anga maitu ngafa o te lola o lau device ngai whao ngai le o ia toa lulau ia whain whasau ia whawhine ia ta waleari ta tonu lau fionga i lau toa o nei tamai i ona matonu le whatasi mai nei tua whawhine ia la tu fita mai nei ale whasau ia ta walea toi matai o ainga manu ia i nei tangata ia pio na o suafala ia o le suafala lea moa au sa
lea e o te whai atu ai, lea la e sau whai mai ai, le no fo mai to ina leo, isto ina leo, in mo au sahivi. O si, talo whai ai i oe, avi i ai le wha alo alo ainga, na ave wha atasia, ma le whautuanga. Ia na malua le avenga o le whautuanga, peitai. I mo sitoi ina lava, o te la ngona sitoi ina o la ngona lona masiasi, lona matamuli, ele ingangana mai, ele iaise tali a inu uhivi. Pau ale o sia na lua mea lona au, e whaelo mai o na talia le tua lalo, ale ainga sa mali toa. Ia, ma le lalfanga usoli lea sa angaia ia le whamoemoe o whainganofo ia ale ainga matai o le suli o le ainga o mali toa ngā tuitasina i le ngā taiala. Ia ona, lea lana ua ave le whautuanga anafi. O whaisi loa o whaile le mawhauwhau o le tina. Le ai ia masona mawhauwhau, no whawhale le afo. Le whawhinelea. Ma whai mai a tia ue le lope na te loa upe wheme sa ue lo tu lepa. Ioi. E sele le manga whangafa le liu tangata. Ale o te whai atu, te le loa oi. Te le loa te lopo wheme te sa ue. To ato e sau e role o lana pokala milisia so i pe la ua mai sau o ia o sapali yo ua fai le sapali ale pe alu matala i lalangi o ia o le u mai sapali ia na ona o fa pena la le fui fa fonga mai i lo matun ele fa pena ni winga manianga sole o tanga to matun mau fo isau so avano io mau fo isau avano e fa longo i fenga matai o le vainga o ka le matango fi o le maneia o le o vao tangata i mata dia le vesini fa masinonga o le i fa masinonga o le afo i ngol o le palo tane uma ai wa tasila le tangi na fa solo muli tua o le sunga le pali papali li o ta eu maspa ava ila i le afo i le fea ngai o tangata o na mura uru papali i moto pua se uli o kale mana ia sole o mea auso i le ai se le nefu i le masalo upu matala io e ua talie ma fiofo fuai ia sa whawhitai fo i le li o pari chan tai langi pe o ia sa whapongai i nofo mai sa whaida nafi. Mai ia whawhitai ai ia le sunga i le pari ia mese ia i tu ainga le nofo ai tu ainga tu tonu o le matun i le opongi o nofo ia mawatu e mamaru wa o le mea moni. Whaime o le tele o nuku mawhio anga whai nofo o le usu le nuku. Io e piva pena o le ngang whaafitai na o le tuo whaalolonga whaamariaina i le pulenga o ainga matulanga uma whapena a paula le nā o le mea se i aia se o tato nuu na te whaamore mole le anga o tele o lopo o ia si whaife au lea na whaia le lotu au le mele o te loe le i maua se whaife au o le tato nuu ai si whaife au le nasa na whapaiaina nofo. Ia na lole lotu tu la il whaife au, te le lopo se whaife au whanofo ainga, o se whaife au mai se nu tutua oi. Ia, ranga pautala le te loa ele maua se whaife au o le tato nu, ai whailoa mai sisi, pe a whape sao, ia sao, tau whaiatu. Ia, ole na, pe tasile na mea mata ina, ole sona nafi. Ioi, o whainga o
ngā matai ia po nofo ia sa whatino ina e tutonu o le mātou nuu ma le fioanga i le asona nafi ia e toa lua whaipule o le pāle mene sa iai ia le tuto tasi ma le sui o le HRPP le rio namlau ulu sami papali i sami le ota ia ma le fo i sunga i le rio ia le fo i satu i le no foa sa fai mafofonga o le maoto Samoa sunga i le pali i li o ta eu maspau ia masieli i o motu o pua o le sui tutu o tasi mai vaisi ngano mua ona o motu o pua ia e uso le lei ma le li o pali John tai malelangi ia pe ona i vaenga na talana u ta fia o ta mata ona i tangata o matutua la pupulanga ia manai pulanga talavou o la tu feia le no u te minei ia e pe ia o siri i o papali ia o sala e sala tangata no vai ai o se yuri te lelo po se yuri meki te le o manino po ali se yuri tangata fatangata matua le na sa fai mai ai ia a pe o to te lea o le io e lai tifo ia po le matutu pulang fo a pe o nai vaenga matutua na o si o matu nuu ia sa o tau ai atu iai ia o nai talana mai si o matu nuu si mena o no foanga ma le lau ele na o tupu ma o wola e ai ia ma o ina ai lo tamai titi talavo si o ina fai ma tangata i lele ese io e manga i mai ia tunu mamao ia ma pai o ni ai ia le tupulanga fou ma le whanau e ola i whafo mai ma Samoa. Ia, e tau whaia e tala ia ina i mea ia o vaenga ta aua ia o le soifua ma le ola o le tangata. Leo toi mamao ia o na o mai leo le tatou paanga fo'i, paanga masani. Ai o ele toe peua le manofo le lei tele foi ona ia uo i nei o tangata moni ao mai tutuila mamanua yo e nofo e ola nei o pio la tu tala fia le matu tala nofe mai sole e sinema nei o le mele na tupu ana nafi yo e i Amerika Samoa le ngata o le fai aso whaafitai mua o tai o le malo Samoa. Ma le whainga malo tutuila manua. For the very first time, they spent Thanksgiving together in the island of Tutuila. Piu ina sa whataminai. Ia o se whiwhianga matango fie. Ia na ua o fo i la ina ua au maile por kalame o le lotu. O le taia. Ia o te ata piua. Ioi. I le temina aveile avanoa e le fonfetalai ia le fionga ia savali le fonga o le mota tuila manua na ave uma vanoa i le na uma ia whainga lotu po ila ia le avanoa i le tata ita ia e le te teipono le whaka asa ia le sunga ia whaetete saifuloi ave le avanoa ia i foi i le teitai o le kalesia katoliko io e o ia sana luluina le vaisa e whapa ia inai ia le mauta fono o le whainga malo tutuila manua. Umarola na avele avanoa ia ona whaasurusolo si o vele na avele avanoa i siri i o papali i lauri io e alofa io e ia o si tau songa lele ia e si tau songa lele siri ia e tela na melelei fai tele foi na me fa lelelei io e ia e o le totoa ia i vima ia pole ala io e le fai ona vesea ia le vafiso tai ia e uiala ina pe matele ia se uso le HRPP ma nisi foi ona matou aina
ia ai le tangata whaataitai o tau ina ai lo langona. Ia so fo I tauwhi ia ma tūlanga whapena. O le ele I asa le masalo I lo masalonga. Uma tu foi ti ngā na matangofie ma mana neia mea na le wā o malo lua. Le whiofo fo I o taita o malo lua. Ai le mawhai o na asai ni tala tau whaaleanga ma ni tala whatu. Le tala le ua au mai stasio o ni whasala lau I o stadia. E se a ua le usita ia I le lauli le malitoa malana whainga malo. Le tula fono o le whaauru whale atu o a ano manufasi I totonu o tutuila o manua. Ia le Wa lava mei en tatu wa aiena. Pai matali. I lea fo I tangata. Ia leai mon mau tili maua la se vaenga na tili maua la ia se felo inga na uso fa mon more faina tanga sent mai ia te pa o tili mawan tili mawaina ia le tulanga na pauale me no mata ato ai ia ole talolo ia fainga lotu ole talolo ia si o temio fa lolonga o se sila mi talani na mo ma fa mon mole se usfo te la fomaia e afa pio o ia o ele vaenga na ia pio lea pio le tasilea me o lea ua ai le lesi o tatu whalongolongo fo I le fionga le taita I o le tunu o lea santani langa le fau au mai I lunga tangata ua le mafau le taita I o le malo I le tūla fono atutuila manuka I mea tau ano manufasi ina ua va ai e tu foi oka sole no ua ai pauli me no matawina ua tau tutulu ia le fionga le li presidente ia le tofa ia tua olo fruen piu vai atu piu tau tutulu si ia ona ole ele sao ele se le tala mo se taimi mua fapia ua atoa tuai taʻitaʻi o le malo Samoa I se valaaulia le gata o se valaaulia o se taimi mua le tautino o se ulu ai taimi ma au mai ai lana faafetai faapitoa I le laʻauli a le malietoa I le valaauina I le valaauina I le valaauina o le malo whainga malo tutuila manua I se foʻi le ngole mea I se faatautoina I se faatautoga o se palemia sana kapeneta mo se temi momua lea la na momoli ele aga faafetai a le li presidente o le maota mauluga le maota sui tutuila manua ia le fioga ia tuaolo fruen pe onai vaaiga tāua lenā ae ua fatu ai I latou foʻi ele o nofo lelei ia latou le whainga malanga le no tuila manua le tamwhai e tali I ia le nā ele le titi foʻi le tali mai a tutuila ma manua se lau wafe tā la I e te tele ia o apaia
o le pasese e se lau afe tala. O le whaalolonga mai le malo tuto tasi. Na afia uma tutuila atua. Uma ia i tu ainga o le malo tutuila manua. Se i pa ia le manua tele. Koe sautu e watu ia nganga i tonu rola ia lea. I sui tatu tasi. I sui tatu tasi o le pale mene tuila manua. Ai na afia uma i le au te lenga o le motu o fianga le motu tuila manua i whaalolonga yo e tiwai ia i latou o e ua whainu i Amerika Samoa manonofo ai o tangata anu o Amerika Samoa ia au i latou lava yo e na fua mai tutonu o le malo tutua tasi o winga ia o nei mea upu matala i tasi le upu na matangofia n saunoa i e presidente o tupe o mea papalangi o le tausi o le vanonofo ma le feosi ai o ainga o ina e lo ai le fer atua se situ o ina tatu te lo ai le atua awai io ai sia langa foi o I tatu te lo ai le me sa o ai le atua le mene e foi la ele o me avatu o me au mai o awala e fatino inai io o le taua le na tasi lea me alofa le taua me alofa taua le atua o lo le whainga malo le ua nofo ma teimi le nei. Mo le tō whā ma le utanga poto. Tō whā ma mau ma le whaau tautanga ma mau. O le tō whā ma mau ma le whaau tautanga poto e fua te tau ai mea. E le I tau sao o ni whaperonga e le I maua e whainga malo te wai. Poi ngā mea ia. O lea. Nā wela lu te whetue e se ameta ure poto e te saue. E se ameta ure tō whāma mau. Sa launga ina e telefo I matu wharsa ni le mele ta olea. O le poto. E siri atu nei lo le auro. Ta ole auro. Ai le ta uala le pulea. Olea. O le tō whāma mau. Tō whā lo loto. O inana te whaamatala ina I le poto whasa moa. Mele tofa o le ata mai fa le atua mau ana whainga maro le olo tula I mai terminate io tasi le au tova ai I le mena tupu ana nafi te loa e o fo I le tula I o ko vana tutuila ma manua paila na saunoanga te vai paua ia tula I foi la si o tau songa lea na whaile fale le ua tolu no fo inga a ko vana le fta mai al fa io o wa I tono fu la I winga o siu to so e fa le tanga ta pe o le fa I lumo ma lo ma me ia fa ia tu na fa to nu I tanga ta lana fa inga lo me fa io ia si te mi o to fa ia lumo tanga ta ya le o mai ta to malo o le nei tu la ia a fio maia lau o fionga le tamata lau to fa I a moa whanua pai ia o lau fionga o le lupe fa lele o le farsafune o ainga ma lupe fa lele o ekalesia manu ia malo le fola manuia na tu le ua vai tu pe ua tau la e piniki mai la ele la no la ele na iai pa leni le la no le la e ia malo sei ia alo mai fatal fa mai I lo tatu nu o si leva na tatelia tu mal fa lol le ai ele o langona ia ale na tula e fa se lau pasende se lau se fu malo se fu maua malo le langi malo le folau ia o te tali tonu ia wa faisi o vai ona o ta pinanga fu nisi o fufuanga I le aso ana nafi ia au ia wa le manofo telen tam ta upu te fia faadi le ne ta au ai uilea
ia whaaftai o le avanoa, e avatul whaatalofa ma le whaamalo i le mamalu o le atinuu, o le aso, o le asapa ia, o le ali ia i mātou nei New Zealand, a pe foi Australia ma Samoa, ia o e o maua mai le tātou a ta tono to tele lo i tono la to sauninga le taimi le nei ia au i le whaatalo whaatu i le mamalu ia me se fo ta mantina matutua i te tono a inga te tono a ayo mautanga se ngase o le ayo tangata matutua ia whape fo i sunga whawhianga inga mo la to whatua au tāpena ina ia le sauninga lotu i le nei tai au ia maloso i fua maua ma le mamalu lau tele o Samoa o fea se vaenga o ke lope o lo e maua mai ele whaasalaunga ia whaatalo whaatu fo e lau fionga tula epa o te loa ia ini mewa e mita i le nei aso mai lo i tu malo ia e mai se fo i meo tutupu mai sio tato malo ia alo maia malo whaatai tele ia ma whanua mo lo wa whanoa whaanoina i le nei aso pa ia o tatu ali ioe e moni lu aso o misi tatu pokalame ia le ngata o le aso marolo ia pi o le aso pi o no fa mtalatu na nafi ia e manatu le ua au mai le tua le ni lao fo i male avano taua ia e tati toe tala talai ia ua fo i le fafonga anga tatu o tunu le so ama tatu pe ia i le langa uma no talatu i fafonga mai le tunu ati lo se taimi ona e tarule i no fo wa o siedi fo io o siutu ainga ia papali i tante malilangi ia masiono so mo tupua o le vola after o na o le sunga fo i le ala fanga i chapani e seiuli o le sunga fo i le seiuli ia chasa fa i mo tupua io o le fai pule o le singa no mua ia o le pule o le whamsinonga a Samoa, ia le sunga ia pali i tante malilangi, ia o le paipula le matutu malo, ia le tofa ia namulau ulu papali i Samileota. Ia ma le fonga whetalai taruai, le sunga ia pali, pe o la tau ia pe ua mauarungai le vainga na nafi nofo ma matai o le tu ainga o suli o le mali toanga tutasina. O le nau vai atu mau whalongonga tu e sau noa ma ta wase tasio tina mai le tau malo tele na awai. Ia. O le io e o le o te titi lo atu one of my classmates sina tu i Samoa pea o so na alo le sa nofo mai ai. Okay. E foi sita mai ta i o le matu nei i fefo i Long Beach, Carson. Na lo tu yo sio na nis na no vai tu sa fai de so pali o lona ta masa pali ai ngai a pina o lai fasito uta po fasito tai le la u pe o wa nga fenga matai o te loi ele e fu la le tu pitanga i tu tonu sio matu fu ilo ele e monia ya le upu atu la epa e la titi ya ale la au ya au tangata ia mon you know ale ai me fa pia o whainga sa whai i whaletama mai tū pai esi. Po ni maliu whatoa po ni whau whalenga o ni malmalu a lea tua. Whatoa maua e so o tanga mai lo ai e tau lea ainga ma lea ainga. Moni le. Ai la nei me tau na tupu e na nafi. O nemo mua ai foi. Ma whanua, o le so o tanga, o le sui tau vasa tau vat parota, o le matutu man. Po mata mtuni mata ia na nafi whainga o upu mata. E sala le taua, te whaftai fo i matutu malo i le moni o le alofa, whatau nu wai nei. O pei le tā noanga papali, ia ma motopua. Ia mare pei ni ta maiti fo e na whana nau o la whatasi mai o le lato na mafu ai o na whase tua ngaru le li o pari ta e maspa. So o le langona moni ma le langona o le whaiuso le la utu o tuaila manoa e o foi la ina utanoa mai ia le pule o le whamsinoa mai e whaftai ai ia le fionga
in sunga parita di o te umas pa o me mo na o whaakai ai tonu si o matonu me le fu iwaenga o ainga tonu o sapari ia ma le mero na lu o le fautuanga ra le na avena i le sa o le ainga sa ai u sa fa ia ia moni le fate ia o le no mai tau ina lau post ia le fate ia it's long overdue process but guess what whatever na afi na fai mai le tala na fautuina mo na fautuina mo ai le o ele tadiaina ele na wa ia te mai tai ai pa wala me na ua lofa isi i le sao le ainga le sa inu mo ausa ua fai atua a mai e pali cha tali atu mapali i li o ta eu oka fa mai a upuia pai se nga ruenga i le tinade lenga ua ta wale anu ta wale ainga o va mutu le ma fa o puin fa nga mani ai maua i whinga sa whai rainga re, nā te matamatai, mani ai, te lea nei whara o ngā maua i le aswana nafi, o upu, o tala, ia a taro siana, ia a watu rola i le sao leo le ai, ia ona tuenga rue, wa reu a watu tala, a o le i apa atu rale nu, o le ua la fotu i a la tonu, pēna wha matai, pēna wha nofo polea, ai la atu o te fai e senga ruenga toe fai ai ma toe fai ai a le apa ai ia le te lenga o nu atu o le no ma watu e ta uai le swafao se tasi fo yo tato pa anga te tono tato SSIT e fo e lango malo si tato fast ma au sa bird o sa au tele falongolongo ila poka la menei o tele va ai fo ila pa wale menga o clips o le nofo a se tasi o classmate le lo nalo langa nofo. A tele mata ato le whaingo o nofo ia. A sa tala no mai la pertia u nei le tae au. Na mawhaso ma mua au sa nei le tae au. O ia le la te malanga tu sa mua, pero tae au e malanga tu ai mua au sa i sa mua. O le la o tu e whape i se lato ta noanga. O wa whape o le tino e o lato le ele le maula le ai. Ia tonu ai le meta o le mali o li o au. Ia le nala sa mawhaso nei ma mua au sa tae au. Ia. Ia o nei ele e se ma Utah. E malanga anga i sa mua a wala le lato wha moe lea. Sa o le vanga tonu na nanga sa matan no. Man to foi na matan no tu nei ma kids. Na mai foi lato fautuanga na o ma outfit ai u. No, a matu sa o ilungo nei por karamene ave fa fautuanga i te mai tai. I tai ele fa pela na tu na ave u mai fautuanga. Wa te langa le vaenga le tino fantasia ia mo au sa bird. Ma Albert. Ai nu namlo ulu. Namlo Albert ai nu o le lato tino umanea ia tatonu. E le tu mamaina foi sia vaenga wa tele ni tu langa e fa mas le lato ainga o Albert ai o lona tausonga ia siri le na abi fotuanga ana ia hivi ia ai u hivi first cousin o Albert ai right what a coincidence lena failo mai nei en mo usaya o lela o taeaula le malanga i Samoa. Awala. And he did mention mai e tau nele taeau. He is quite happy wo o se whaatataunga sapali i le tūlanga lea. O le pio vanga ina vea o le vanga le ainga sa maritoa. Ia o le sa fa ia ma le la fanga usori. Ia le ngore tingo tule. Ia la tuia na talanoina ia si mena ile aso nafi au fiala talo siala ia tau ne yelan falungo o foi le me foi le lingu
Le lo ko fe me so mai ai. E matua le lo la fa. Malona inu. Ya ai o mo me ai nga lau tele. Pulang pena. Ya ai ole no fa mai tai ma fua ta tau na tala fa lile. Ma le me le ngola na te tau aving. O le mea tonu ale nā atu la epa. Awa e mau ale manuia. Tausi le mamalu o le nā manuia. Wai le na o e to atasi. O lo au ainga, o le nuu, o le ekalesia ma le tumalo. I eio nā fianga. Io. Wana o falele sena por cada me o faro tu sole la pe meia. E na tele lopo fe me la kuela o sen. Ai. Io. Ya. Tau fai langa e lom tanga tol matu nu le latino e li ropo pe me so minga ia le la sau sole io anyway le mole o le mole mau mai fa pe ai e se tinai e se fa le tono ma fau I ano ma e fa pe o lona tina ia fa le ma ano ma fa sa le anga le ese le sauninga le la tu fai ai na tele lo o topi tanga ma to so tanga fa sino manga ia pe sin tala nuata amatai nele ia o si tala fia na o fia ina o vai atu ia ai sau no mai ai tapa awoni o te tono tu la epa ele nga oi so se sa pa li I po so se fa sa le anga numero lua se no pe to tolu o lo o iai o latou piitanga so tanga fa'asinomanga I le tumalo ai mai se le lau te silafia le mamalu o suafa nei le ai se le o fia le taimi ne wa pai iai le fa'atou falaʻiga a le tu pale la inga sa mali toa langa o te tauna taofi ua sawasawa ale sau o saunoaga le mafine lenei ia pelana e saunoa e le mai lo pe fa fea le alo na pitanga e mawalona ai nu ia o le o la fonga ia ma toa le ai se fa mamalu I le swafa ia na I tala amatana amatai e kiko pai le ta por kala mo nei ta au ia mai sau foi vai na ma lielo finangalo tu la epa e ai sa mata upu o te fia a matai te tonu tonu e te whanonglongo mai ia na e si la fia le tūlanga lea o whaatulou le whaafonga anga sa mua I le sapa ia ai mua na o whailo atu le mta upule ni ai maise o siblings a inga tulou foi suafa lo a inga wa o pale ai malu ave I whale o tau finangalo wa o tau iloa le lava o te le whaia nei tu ai ngā tūlanga pei ona a mai ai lunga ele page whaasalalau po le tu Facebook ale tangata ingo ia so ona lote mo tu sanga whaumui po o lātou ia e o mai le HRPP supporters group. It's not me and I'm not that stupid to lower myself down to these thuds level. O le mea kongu lea e ingo le isi tangata le whangupia ai ona ai sio nei vai. O ni whasalaunga tau whasese e pelo tau whaleanga na whai ele tangata le nei e ngoi aso na loke mo kusanga whaumui e whaafonga mai la o lua si aula ia o te tonu o le ngoa le nei so na lote it's a fake page ele le fawa uma usa ilinga ele o se tangata to atasi ona le page le nei o le page nei o lo whaanga ina I lato uma o le tono le HRPP supporters group o lo iai foi ni fale tua o fai pule le HRPP o lo iai foi nisi sa lo ia ua whaamuta o le lato tofinga wha lo ia I Samoa o lo iai foi nisi te tono matanga luenga ale malo e iai se taimi whaamautu uma mai le sosu enga ona o whaelo atu leo o tau ingoa ai paula o tala leo o te whai atu o lela atu la ulu ia o tau uma nei la atu la ulu I challenge o tau uma nei
tu lola whafonga anga sa mole sapa ia. A whaia ke le tau whatu. Ma kou fōlinga, awa tau te la lafi tu o fake pages. E le o lafi tu pa i le ato le la au. Le fofola atu, le prettier tu pa i lungo le lupe whaleli. Le fo i eito tonu la u telefoni lungo le lupe whaleli. A o le mele o tau whaia, wa ele tau pepelo o tau la lafo whapea. O au lea o whaabalea ina tangata, ma ave ala tau tai fia afi. A o mai tangata i lo whali. Wa fiwa tui loka la upa awa o solai Australia. Mo le tau sila fia, o la upoka lame le whai atu le teimi nei ma le sunga atu la epa whaatai sua. O lo te nei au kilangi. I am live from Auckland, New Zealand. O i leo te nofo ai. Te le solai se Australia. Mai e whaamanino atu. It's not in my DNA o te ngaoi. O lo le leila unga luenga i te tono le malo New Zealand. For that information. O hau ele masani ele tūlanga lea o se tango wale ni tupe ni tangata. Ma o foi o te le whanunu mia ni mata upu. Wha manino au ili mea uma. You know, awala tu te o mai o tau nā le tono le fake page le nei. O tau umai a sa tau soli tu la fono. Whai a tau mie walea i te tono le malo. Lele na tau o lango tu la epa mele i HPP. A lea te whapea atu ai. O te le ngā oi, o lo le leila o ngā luenga, o te le whaabalea ina tangata Samoa, aisea, o no le a o onga o mātua. Mātou te tau tala, ma le awa, ma le whaaloalo i tangata, so o se level. Po le tangata matua, po tangata mauoa, po tangata mativa, ia e loa awa, ma tau tala whaaloalo i tangata nei. Ma o te tali tonu le a o onga o mātua, o le afu, o le mea e o ona. Lea le winga le phrase, so malia le ngutu ai o ona le manawa. O te le tangola i natu ai ngā mea. Ona o lea, o te le fio o i natu langa o te le masania. Lea whalawa o ilo ingai. O le si tangata malosi le na te whaia mai le mea le nei. O oe lea hana le whale tua ngango le onga le loa pei. A le o wha maonia le wa abe ese o oe le na whaia nei le fake page se lea o fui maono tala le lei, ma tu uina ai le ata o le tausonga le fionga le ali pale mia. Ina wa uma le research, le wa umana avel whamaunianga i le Facebook, le wa tapuni me le Facebook le page lea. Lea la te whai atua ia o tau. Lea, la o telefoni le nawa i lunga, le lunga le. O mai, ai ai lani tau te no whai atu, la uru i lea. Ai ai ni tau whatu, te lein tau wat ke se tu lau whafonga anga Samoa. Pili mai lau telefoni leo mai tatou ai kuawa. Peo mai se i whai se tatou ai ngā palolo. Watu ni tau palolo ia palolo. Lea o hau le nei e whai le asia ni New Zealand. Wha tau lau palolo ni New Zealand. Ape le tau pepelo le o tau mai whai le tau whaleanga. Wa o sola Australia. E le sola tupa, le sola mua whanua. Te le sola po le sola ana, le ai, o mai tatou whaafsa ngai. Mea nai ta ora tangata e moni, te lele loto, o mai tatou mta upu, fola mai luma, o te mai to te whangawhanga au mai, ma ai nei te to e lawe bea lava o tau ia o tau au. Moni ele sau noanga a siate le vai malai, po fia lava to te la lafi ai, a wane i ngalo o te maua lava o tau. Ia o le tūlanga nā tula epa, mali ai fo ile whafonga anga Samoa le ai ona e ti ngā le mo le tau whaaleanga ma le tau whaasese e o te whai alofa fo ila i o ainga i o sisters and brothers and mai se mato i tō malo o lo o Ieisu wafa o whaapale ina ia. Whaatai te tele mo whanua o le mea tā ura e loa ai e te lero whatu mai te le alo i le atau le la au. Paua le me fo i le mo whanua. Ia, paua me sili le ua, you voice your opinions. That's it. Yo e, o winga na o le tangata o winga le, o winga le le ma tau whai, ia. Ai, ele, te nau nau ai le, ma wai le tele o le ta energy.
i vai o nei tangata. Leanga o mta upu ia tati tala noa ina, o le ngata i tala noa atu i o tafo ringa moi. Mai le o ni tati tala noa e tau whalenga o le kate we voice. We are voicing the facts. Yeah. And for the voiceless, mo ina tu ele o mawhai o na whaaleuina i o latu manatu ma latu langona. Ai whakte, mesili lau whaaleo lo langona. Ia o na mutero le ina, pekeri latu po aisi latu toe, o te tari tonu foi o tangata whaisi lewa o ta mafuta, ta ngā ruru e whatasi. O te malama fo i lo fo i tu ainga, ma le tangata mau me whai. So o te tunuina e le mawhai lo roto le mea isa. Kia se le o ele nā. E le o lo tangata le nā. Ai a whai o le nā, ua e tau maua nisi o i tua mea ia. Ia pau ale mea te ata iai. Tatu tari ea i le matangi mawinga o le tangata whai a ina. Ioi, langa o le tate lango ina tangata manu malo, ma mea manu malo. A o i la tau lava i e tutu o tangata whai a ina. Na o mea whai a ina, mea la tu te tala no iai. O mata upu e tala no iai, o le tau whai o tangata, mea uma pena. Ia o winga nā male nā tua nā o tangata whai a ina. A o e ma, o ta ua nisi o tangata o le tate awele whi au o le manu malo. Ioi. Paila o le tate tala noa le whi au o le manu malo. Tate le tala noa tele i meo. Tate tala noa sa o ai mese lava i lato. O lo o whaia le ngā ruenga tau whaaleanga i le atunu. Ai tate le tau whaaleanga i tangata o lo tau whaia. Pao le mea whaai loa na ua voice lo opinion ia. I whapena. Te mana i si mea te toe tano i ata te leo inisia tam tau. Ne ai tu lepa wa pe no moni la sanoanga. O te le toe mai mawalo o taimi e go back ai and elaborate more. O no lea. These people, I'm not going to go down to their level of their scum life le fai a. O te whawhetai ai la ananafi. Sa mao ai, sa yeile le whamoimoe o le matou ai ngana nafi. Sa maa pisi ai la ananafi. Ina wa uma mai le matou whelo inga ma le fionga a le konsula. Ia lea tu la e pasafa i lau ai ngā palolo ananafi. Ma mai lo le i tope wha uma mai le whātau. E toa tolo ni tangata, tusa o fans i o le tapo kalami. Lea lava o te nofo le nofoa, e sa vali me asitina matua whapea mai. O oia tupai, taku ia lea lava, mai malo, I finally get to meet you. O le tinare nei e sau mai lo tofanga. Ma whapea mai e te au. Oka e tupai ta i te lele nei whaasalaunga mal pepelo. A lewa o mitia o nei au kilangia. O male nasa so atu malesi tama. Paula o tala na fai iai, na fai mai fo ele fautuanga, ma lole on sai. O le tulanga ia me te tupu i tangata pepelo, tau whaaleanga. Ona o lea, o le au ngā le lua poka lame matula e pa mātou te le misia. E mātou te whaalongolongo, tele mato taimi e pisi ai, mātou te le maua news mai Samoa. Ai whawhetai ua lua fofola au ili, whamanino, whawhaingofia iai mātou na malamalama. Ia o le tūlanga na tula epa. Le la o te whawhetai ai, fo ia uia ma o vivi i le atua, whawhetai lo nā lofa, e le tāpo kalami. Whawhetai fo i whautuanga lo a mai e le toa telo le mamalo le atunu. Ma mai tu le ta vale pampensini a ngafia u tu le mata vale si tulo. Ai pasi ale ta vale ta malo wa umana u tulo na sa. Ai te fasolo muli mai tu tu vala mai. O tu pai, aku ifa mai tasi ala ti ya a mai fo ile fa fetai male ma mai alo fa anga ia te oe tu la epa. Ia tu langa na ngai o te fia ia. Na ona o whailoa atu, ina ia manino Samoa, I'm not that kind of person. So that's in the past, we move forward. Te le tātou mea lelei, mea tātou te tāpe nai, a wale manuia ma le lumana i o Samoa. Ia ore nā, whaftai tele, me sili lava ua whailoa soulangona, ia wale sila fia ele anga fo ina teu. Tā fio fia. Ale lava le ua
you let it out ia mo fa fo anga le tunu ia e tele o guilty tele o yenyo langona fa pena mai ele umistate mile mea no we move on. Okay. Ia e sistem ta upuna o se tele lope wa e mai lunga I sau foi so update ia le tulanga le update o le case la le vao o asiata ma le moto vi inga o le papia o le to e tolo I le aso se fulu o te sema o le reserve le fai unga le tamai tai fa masino ona o le talo sanga le montuala le wa te wa finally o le wa te e morianga ia le wa tolo e reserve le fai unga le tamai tai fa masino ona fa apia wa batu le talo sanga through le lalo ia o la ua e toe fia malanga I Australia e whaia la sa idinga la siaki wha fo mai o le case lava ia ua whaavasenga inga longa hearing I la so lua se fulo Julai lua o lua ono tusa o ila le wa vave lo wa titilo ifo e whaavavau a mene iai sa moa ia Julai le la wa whaia loa la le singa I o inga lea la tarsanga o awala ia la medical check-up ia la fafonga anga Samoa paula le tulanga wa le fa pete te e fo ila ia le mtanga wenga leo ele mana o ia e avele tulanga le e o ai if the judge pa pe wa ia se consideration ala te mai tai famsino fai se bond se la wa feta la se bond or even more than that ina ia guarantee ai le toi foi mai ai tatou te manino o Samoa e matitiva o feme a mai ele tupe le bond a mi folo la ia le la tai sili le faalangi so ia male HRPP they have to come forward with a bond wai le mafaina na tu o mana tu foi o lo ia foi fo mai fa pito ai Samoa o lo ia fo mai fa pito ai Samoa faina o vai le tulanga le tatou titilo la le mena tupu I sia foi tamali ia king fai popo na tama fai foi king fai popo o le esesenga o king fai popo na luatu le maliu lontina ko e vai na tu le epa la mena tupu o la fonga king fai popo sa fai I Australia ale was nele lo ia le to alua le fapia o la fonga sa fai Australia mai le o nofu sa motanga to le tangi le manino la lo tu la fono e mafai ai titilo le hakin fai popo na talo sanga e te ofia fo I Australia le mafai ia talo sia le lo fole tu o tu mawai pea le fea ngainga o le ainga o sia tamali sion to lo malan fanau wa umina sa walking fai popo e ala o la ua la wa tu to o la ua sa mo e lo ye ni la fa la le ni fa nau fa minor under 16 so why did oila o le afa pito ai ni tu langa e o ai Australia ai fa fer to tele mamalu fo la tunu o la o ye na tu langa ia mana tu fo ia le tamari ile sa o ye le tu langa mo me drugs ia na maua le fo sa talo sanga tamali ile na ina ia mafaina na alui Amerika wa ona sia le mafai so who are they request the privilege in them faina o a le ia le tele o fo fa maunianga o la fonga le mafau tanga e fa la tu le pa wa fa pe I le mention na fa le vai asolente nei na le mafai ni tu stala male mamalu le tunu na o I to tonu o le fa masino ona o le o a mai le fai unga te mai tai famasino le fionga ia pali ona olo ia ni videos e fia faalia ia ni tulanga ia because o le wa ia le motion ne wa vatu le lo ia o le talo sanga e fia o le la wale o le tulanga le na ai pen dai la po la se fai unga le fionga te mai tai famasino mo le vai aso fo la so sfulu ia paule tatalo le lo foletua ia fa pena fa tu mawina pea o wane fa mamuluina e o a fai foi la fa mamulu e o fai la se bon la le over 100,000 or even more
Wai, mau tino ai te tauna to e fo i atu i Samoa, e atu tali o la morianga. Ia, moni lelei, e moni lelei mo whanua, i le tūlanga le nā o le tau. Ta sile mea, le o tatu wa ai e mese le whamsinonga tatu atunu. Pe o te tatu, e iei le awa no, hoi pe e toe, au mai e whamsinonga, whatusa, nisi whai unga umana na tau whaia. E tau whapena, pe compare ina ia tonu masao se la tu whai unga lef, o te tari tonu la. A whai e au le la tau tilo ia King Whai Popo. Manisi, ia ona mawhaila lea ona tau whaafsotai ia lea fo. Ia whai unga ole a whai. Ma whai unga ua whai i previous cases. Unless, ore tūlanga le whapeo e o onga o medical treatment. Well, unless then, o le maua le mai whatu whaapitoa pe o lau le ngasi na e maua. E ma o whaapitoa is a specialist, nah. But they're not. It's any excuse. Tau mawhai e o SM Samoa. Wa mantaria te minei. Lawa umina i Samoa ia le mawhine le nei. Wa ele whai ngā luenga o le on the pension tangata mamai. Ia mantua lai e tu la fono. E tu la fono pension nei. Once you're away from New Zealand or Australia for that however long period, o le whatapula mai. Misi lo te mina. Goodbye, Felicia. E te maua se tupe. E te roa, vai toi no fofong toi ta ua tule atu nulo tama i fatu. I o elo le ara ua fatu de povi, fatu povi ni. Le ai o le wingo le tala, o le fatu stanga le seriousness. O le isi mea. O le toi ngā sontu la fono ia me tau defamation. E le ni serious, fo le mwhanga ku le umari le koe foi atu. O wai le, just foi fa be extradite mai ma tu te ele mfai. E tasi na me tanga ele extradition le sa fai ia tala le lei paunga. Ia nanga serious atu. Ma e fia tausanga sa fa ngā solo ele nei mata uku. Yes. Fia tausanga o fa ngā solo ai. But that's most. Yeah. Te loa e tau i ai le mawhau o te mai tai whamasino au le i o maila se pulu. Pa tu sei tua ia King Whai Popo manisi o mana loka ia matoe vava ai le o onga to inga so tura fono lea. Pe ma whaina la tu sendinga e le mwhai. O lau fasili le tu la epa. So fasili tu wa lena o mawanga ana po le tala ai le ilai se taimi whapea wa iai fo i se tangata wa i sanga tangi i te tono Samoa e whaasanga i lungari i lea. Ia, o lau i tangi. O lau i tangi, au le loko. Yeah. Well, it's about time. You know, whoever o lo o iai ni o lato wa fianga i ni la fonga. Yeah, it's about time to come forward. Whanongo mai i ar tato fo e kalesia. O ai ni tai o re kalesia. Nau tasi e tangata na matua o tala i tai o re kalesia. Ioi. Le ngata fo re kalesia. O le malo. O le malo. Atono le ave foi la fonga ile sa ave ma pale mia tanwai. Yes. Ia se tato tari. Ia po ai li tangata le whaere tangi Samoa. Moni. Ia na taha o mai lola ia i le nisi fo i o la fonga. Poni tua inga le neito e ina. Wa le matua i le neito e ina. E ale ave ta avale ale officer tute. Na alu ama itua le na maua. Ale wano fo tua ifa mai o le foi ele a fianga o le minsta. O kai. So le neito e ina. O le toi ina le nei e na o le vevesi e na te le whatupuina se file mo Samoa. Vai, te lo oe piu a matana o matemi fodele ia ngata tapu kalame. Piu o tatou tilo fodele ia i le mele fai to ina. E deliberate lava la mele fai. He knows very well what is he doing now. E maru na male la mele fai. Ioi. Ai o le me fulele tele uloa i le tatou turafono.
pe ai sia u fa ta uni fa pe le lava o ta tino e le fionga le pandemia wan o tu ba fono le wanga e to ina o mon me o fo mano mo ni lava tanga I foi le sau noanga le fionga le li pandemia o le a lava e fa aputu o te tali tonu tu le epa pea e se si lua I le tolu vai aso ona tātou wā ai lolea I le mea o le atupu ua umi na faila na le ami o le anga lea te ofo se le ai o se loto le lei e na te tau le suafo le atua ai na te le o whaia ni ngā luenga tu sai maala o le atua e o io tangata matua sa tau matua ina ia whaatua tua o le tamao le atunuu e na te le whaia lani whautuanga e na te le whaia se awala e whaafile mu ai sa mua a le ale men na le wha o loa tau o le toi ina ona o le a o le loto ina le lei I lona to I lalo popo le iai nei e sa watu ela sa whamtalanga o le na nofu ma avele tala le tatau na malanga le fionga le li pa le mia I le wala audia le ale malo tutuila mamanua ai se ale mela ale mfaina alu le fionga le li pa le mia ai fai mai le tala e langa ele o malo si nofo ma fa pe mai e fa ma vai oi ya len tato va ai umala vai na walu le va le maliu le no yai ele le la au le mali to o lo o sabali sa o lan sabali a o ya le nei tau apa tu matolo tolo te tono valeli a e sole ia ole a e tau le pua malafo e se vai o le mea tonu lava le nā ana mamalo na loto wa ele tulou lava le whafonga anga fo i o tata huso mai I te tuila mamanua ma vai e le se wala au lia na ave iai ona ana moni e ana I loa e te tuila mamanua o i o le taitai le tuangai wa leva tau sanga I te tono le upawhaia malo ai wasila fia le ele malo tutuila mamanua ele o maua se file mua sa mua I mea o lo ona faia mea tonu ana ele maua se wala aulia ele wha moe moe a tutuila mamanua mai ele o le ai ma se me o nā tia le wa ai tangata ese mai matatu malo tutasi manino le mai le upu action speaks louder than words ia ai whaafonga fo ila I le la fonga a le president o le mautau tuila manu ele au mai sa o a le ngang whaftai first time in history first time on TV ko a kupu se me whape ole au te tali tonu foi le ai se sa mua so se tulu inga la langi na lato mata I le mtau I le dedication le ananafi le ai se sa mua le I o le langona o tia langona alofa ona ole a ngaluenga le le o lo tau mawhai ele fionga le li pandemia a le nei lava sau le fa o lo atau matau whaleanga ia who cares ele o se o lona loto le na a le wai loa mai tangata mai fafu pei fo o te lo ta fata tanoanga tu la epa o mea umale tutupu sa mua ele o lilo le sila fanga a tunu mamau ona mantua foi me ne la o me sa bon observer e fa papa langi uma also people can access online e ma faina la tu faita wai ma lai loa uma tanga I fa la le pine fa maua le taimi le na fio mai le fio ngale li pale mia le sa ininga ngase ni na tau fio file o mai o maloni sila e faini feilo inga ona lea o sila fia ilato na lape la pele o nanga nisi la fenga luenga wa leva na yele HPP ai o le wala to lo uma what is happening in Samoa nga luenga le lei polo kalame ile development o le atunu le wa umana tapena yele fenga malo fo le ale me o le pe fa pena bo le tuturi loa ia le mele o le afuringo le va ale la tutuila o le afuringo le va ai rana
kite runner. Le mea ua le kamapai ia tutuila manua mawhapea if they really want to help out le issue there. Aisia. Tamane mana malama foi tutuila manua la fina fai la tau sailinga. Le me ule kamapai tutuila whapea le whasera u eka le ae tau langa i wanga ni. Pei o mea. Tala whaatupu whasera u eka. So ole vaanga tele le taua le o tatou por kalami tele fatupua se tala a ole tati tau mawhai atu e avatu o tatou opinions e support ai mea ia o lo latou fatu ia e whafonga foi la ko kipo ki koko le fuko e oso mai i le po atoa na po ia o te matua i o tale malama po le mea lini whai ni po kalami whapea ai e la tūlanga whangange ole whaapai tau, pe tūlanga whangange, you know, o te whai so ole uputula epa. Jealousy is a curse. That's exactly what is happening. It's a disease. It's absolutely whatu. E pau leo le whaamai, e fiu fo mai popoto sai nisi o laulangi. Lato te le maua se cure. There's no cure i le whaamaile nei o le loto ele elea. Ia, se i o tātou mataitu. Ia, pei wela na ona po, pei o tasi le si mea ua fiua e alanga i mea ia. E vai etua, le wela ua latu whaangaina whamasinonga. Ia ua, e nonga ilo tangata ia lea fianga o le mea tau threat le pe o le no matala no mai le loma le famsinonga le loma le famsinonga tau tia le famsinonga le o le kau famaka o ngo mea e ui le ai se moni ma se fa maoni o mea ai o le matua i tau fa mata ua o le tulanga na le nga fa le tau fa mata o le na tu le epa o le tau mafai e fa se ina ma fau o le atunu o le mea tonu ana lele ngangu fuma whaile tau whamata o le nei. O le avatu o le upu se i le atunu ina ia tau mawhai e suia ma fau o tangata o le atunu. But, well, it's way too late. Absolutely. Ia. Tātou tilo pia. Lea ua, o Februari lea ua pau i ele te leo o isi whamsinonga e mo mai tani whamsinonga e Februari, Yeah. No tu era solua Februari. Yes. O le lato tipo kokora le na po. Na me se taimi o whamatala i le ria o limoni le whamsinonga le lato. Ta whalonga le whamsinonga le to ono. Ioi. O lau le whaua tutula epa. Whawhewhia na saule nei tangata e whaamalau nei tūlanga i lunga. O ta tauna ave se li poti. Tauna ave se li poti i whaamasino. Langa o lei luma o whaamasinonga le mata upu. E le ai ma sesi o le toa ono lea o sau i lunga a mai se whaatala noa i nai le mata upu nei. So se mata upu a wai luma o whaamasinonga. E le mawhaina toi tango fia pe toi tala noa ina. Mai vaila i ei mo le whau malo le lau te whaia. O ai lātou le ama whaina o mai lātou e whaatata noa mata upu nei o le whaafonga sa mo e le whaia se whai unga a li im tamai ta i whaamasino. Ia, si tatu wawa i pia i ai. Pau ale mea le whaanonoanga le iai i mawhanua i tūranga lea. Ona o le whaangaina o whaamasinonga. Pe ua latu whangaina le whaamasinonga. Sorry. Au whale ko mai. Ilo atu lo wata tu la epa. Yeah, little bit me lo whape mai, but it's okay. Yeah. Nei, pa me le te lotu e No way invisible man. Le matau dia. Langa o le ua matata pu kala mile o tai au nei. Ia e matua malama a to tonu le potu. Yo le tasine na me o le to fa pe mai ia le ta
Ele fainga le mesili le ute fa longo atu lo si fonga ia ma watu ia me le te anga ia a ole vaenga le na mo fanua ole tau ole isi ole tati tano ia ole fa nga ina e tangata nei ole fa msinonga le o mai tolu fa msinonga ole unga le ole tangi le li le o foi le siri Andrew o le tangi Andrew anke lu le morio ma le tangi ai foi a fia me o le o tale te fa no to ia ale e solo mua tangata ia tau langa o me i lu wa le na tau angina le ia le i morio o fa pela aru e se lang kangi po le ia ele o no si se adwa e se tu le ngai a o le tu langa fo le ia fia me Tuale ngana me fia me ilan tangi ai solo mua to ina le malana vaenga le fa manatu ma pisa i me tele lo para me ka fika kangi ia makua i pa leanga lava le sunga le parmi por me anga pika ka wo foi tula epa ia ona le tulanga puipuinga tatou fa tali le silua le tolu vaiaso o le tulanga le mele le tulani wa uma manatua le wo mai fa ngal fa masinonga taimi nei ai manatua foi sa la to fa nga ina le sa abia ma komisina leo e fai atu lo fai mai wa uma na matota no mar komisina wa uma fa pe mar komisina wa nei la wa le ma fai na to fai se tala nga ile komisina le ia nei a le wa ese wa nga il fam sinonga they use and abuse the system when it suits them. On e loa e lato o mea mawai o lato alofanga o mai loe fa ani mai le atunu ina ia fa se ina manatu o le atunu. Wal mena le sa tu sa lato fa nga ina le komisina le wa mavai atu. Ia ale taimine le fa wanga ia nga I le fa masinonga. Ia ta mai la I le fa masinonga ia maweki Ia, ole to tangi le na le la tangu fia fa tasi umal mta upule na I le solua Ia. Tu mai lola I le fo I le fa masinonga la le tangi mama pea Ia. Tato titira la tu langa lea. E na o la fionga la va ia fia me na te sila fia le afianga ma le onga o ni mata upu o le case le nei. A o lea pe folinga mai e una ima tu lei malo sia tu la e pai alu e fai. Ia talo fai. E na o lana fionga I loa le tu langa lea. Ne I aise si e mao luma. Ia o le ale mei. To e aisi lava I le masiasi. Ia. Esa moniela. Ile ia si Cecilia tu le lor case nai lo fia me. No, tangata lava ia io e. No, ele ai ma seisi ia fa pena fu le tama ta I olise. E pe ia na olise ma fia me. Tangata le maneno le lei. E tate va ai pula ia lise ia ma ele o se tangata o ia se concern. Ile he ma se popole a ta se olise me aisia. No, le ma fan na ia ke ia. Ele ese concern ma se popole ia iole o tau sala ia Lisa Marie. Ona leiloa, ele aise se na lato fatinoina. Le aise se na lato fatinoina. Ai nga olea, ai talofa. O mea sa fa pen fatonuina e fai. Ia le na fatinoia. Ale wo oile tūlanga, wa le ma fai aina fa ari me moni. A wali liuloa, wa fai la le su against yang ia. Ia, si e tele lava le fietal no al mata uputu la epa. Ona wai luma o le whamasinonga. Ia tātu tālia ia whai unga po le ale tūlanga o mai ai. Pau lea o le tātu tatalo na ia lofa lea tua whapea ona whafola mai a le amiotonu o nei mea uma. Ia, o le si vaenga le au mai le li le whawhia potori o stadia. Le wana loke mai le mea o sa sofa ele
na uli al malito le pale mia le tula fono America Samoa ile abatu fa sol tula fono ano manfasi ina o mata tu ipovia lenta isu ia ma mena avite se fulu povi ato to na fa maina len fa no tua ili tala ai foi afsola ile na feiro tala o povi na fa maina o fai tui ma me fa pena mole so ifu maroloina ona go through mene se tu lo le fa fonga anga Samoa ele o tui valea le fionga le li pale mia. O ia le sa min star le ofiso fatoanga. Le na te lotu la fono fa bao malo ile fe avea inga o meet. Wa na go through the process of the quarantine. Fo ina fai efsota inga. Le ngata ilea. O le fawalo lote mai le faanga ina o le na fanua. Le na alu fa pitoe lau ia fa momoli nei. E sili atu le alo le na fanua avere fa momoli nei ona o lea o fa alo alonga tu sai malvala au lia fa pitoa o le fionga i le ao le malo malana masiofo le fionga le pale mia malona faletua le fionga le fonga feta lai malona faletua le fionga i le minstao fa masinonga o ia le tu le toto ai maise le kapeneta male au malanga ato na o e si lia kula le anu ai o le nafanua ave mea nei. I lo le mea valea lea wa. Wa tau fisili ngia la le mea na leina mai mawai nei le tolus fulu miliona na amai el malo au stadia. Le na mai le tato na fanua. Le na o le au o na. Ave pa ulia i ngā taio o fo yo. Sale longa. Le na mai mawale tupi. Le me ele se polo i ngā le malo. Le se mea. It's a personal issue. O le mea mana oitu la epa. O le mea na mana oitu la epa malanga whainga langa HRPP. O le mea nei. E leo se mea mo le fionga la au le mali eto. E leo se mea mo le fast. Mo sa mo atoa. O le tali fa alo ale malo. Tu sai malvala au dia. Maise, o le wafio le fionga le au le malo. Yes. Le foi lá o tapa i ta to eta pisa to i le va ale tos funliona o ta lea me tonu la le sa le fia poto le po ole mai au stadia na tinga renga sa mo mai lo ai me la tupu sa mo au le follower here say ona le tu lima mai o tala tau faleanga na batu pangalia talo fa na to follow ile I say no for liu le tofa. This is one of the serious issues mafanua. O le faalea. Yeah. Most miliona langa e sao langa no fa le foi tanto vai. Ele se fe au fa le malona vai. Ne ai. Ele se fe au o langa personal na avatu elio. Ai fa pena na avatu me le utafana. Lo to fa no na e te tau na fa so engol nele. O te tatonu tu la epa. Lea te pisa pia. O lea fionga lea li pale mi o tangata langa mea lelei. O le tangata su eni umai lunga mea nei. Ia. Le tau paua me o kako e pai i le vaalea. Io e. Paua me ki o koe pai e tatara noanga. Ona le fu. Tu langa le lewa iai. Lewa la lafo tala. Wa alu fua le nafanua e momoli. Hello. Ole mea tatau. E ala tatau matala fea ngai. Ona lea. Ole ngā luenga whaalwal malo le alu ele waa le nā whanua. Ele o alu nā whanua. E alu whape. E momoli ni me mana oile fionga le li pale mia. Wai uma e foi nei mea tau tusi lima. Le ai. Ole wha momoli a wale ta alolo a Samoa. A wā foi ia wha alo alonga le malo Samoa. Mo le wala audia le malo tutuila. Ia tatu tanga ila i eitu la epa. E sele mana i o le wawa ai atu mal whaalongolongo atu. Te leo le amana ia mai e ta i o le malo tutuila. Whaalo alonga Samoa na watu. Ia, e te mana tuafu. O le property e le malo. Ia o le mea patino o le malo. E pule le malo no whangaina.
E leila se me o latou. La ua fafo male maia. I do toe ta ua latou un tangata o le malu. Pa ua la latou me fai. Na le valo mai fafo. Valo mai fafo. A le fao ngata tau ilea. O le fe o lai o ta i o le malu. I do toe ta i latou. Tatou whakatani. It's a press conference a le fionga le ali pale mia. I le vai aso fōu. Ona tusai matulanga o mea nei. Ia mantua foi. Na matua i masii. Ave le wha ilia leo leo. Na matua i ave le wha ilia le. Matanga luenga o leo leo. Ia o te langa o le nisi o le au malanga le nana o i le wa o le na whanua pea. Ai o le tulanga na iai. Me leanga o leo mai e tau ai maawa le longa se mea e lātou te lave i foai. E whai ere tau whaaleanga ina ia whaaleanga ina le tau mwhainga maana ia le sa whai e le fionga le li pale mia ma lana ka peneta a wale. Ea la pe a o le wha ili le manu. Ea, le hase e la... Ea o le winga ngā le tala. O le loto ina elea. E ka laia i o lako whai ia le abe o le wha ili. O le wha ili le malo. O le malanga le malo. Simple as that. Ia, tatou whalongolongo uma whaafofonga sa moa. E le saunoanga te loa tuale le langona fia e whaetia a le fionga al plestene. Ia tua olo. Na tutulu le fionga. Onos fululua le tausanga na tuto atasi le malo Samoa. Onos fultolu tausanga talu na tuto atasi malo Samoa. A o le teimi mua le nei. Ua tupu le nei to ingamia. It's history. Pau leo se le whainga malo. Ua wala au lia le malo tutuila. Ona taitai. I le whaatautonga o le palemia. E na whaasino lava o lo afio le afionga le li palemia. Le laudi o le maletua malona wharetua. That's a great acknowledgement. Great acknowledgement. Mantua fo i lai na wa umale le whaatautonga. Le na whesilinia no wa whaile le press conference. Le na tali e whapea. Ia pulu, le afo le kovana. E sele le mānei o le langona, whai ngai e tia. Wa te i le sāwa wali atu te tonu. E tutu lai tangata sā mō mapati. What is it? It's the acknowledgement o le amana ia o lātou. Ewa e le te leo whate ta inga le lei. It's the first in history, whatautonga whapewa lau lia malo tutuila. First in history, whatautonga whape te tono le outside o le mautafono. Le sa tele tala ele tupu, ele happen and all this. First in history, le wala au lia aloa ia mai o le malo Samoa. In fact, na malanga i Samoa ia le fonga fetalai, na fionga ia sa vali. Na malanga i Samoa e tuu mutu tuu fofonga le whainga le wala au lia. Ia, ma le fionga ia olo le sa tutoto. Yo e. Ia, o le fionga ia olo le sa uwai fo i uiere na malanga ma le fonga fetalai i Samoa. Ave avea. Pe to lima ele au malanga le na o tuu fofonga i le fono whaasa ngai le wala au lia le malo tele mai tutuila mamanua. O le ala le mafau ka hakangi. E sa vali atu i e whenga maro tutuila manua. Ai kali whapea mai e ili atu le maro tutotasi. Lea le mafau longo vinga anga ngofo mai ngei o la kule le maro. Ko inga kali mai e ili. Kia vaila e li papa ua kofa. Tula epa i o a eni tala la whai o lunga lava o le loto i nā elea. Wa dongi lava wa le kea. Wale ke pawal me ia fai se pito filo fai le nau ta inga le tau faleanga. Ia. Ai filosofia hapo fai la ko kipo ki koko ho le wa levanga toni. Tula epa wa tu se paule me sa mata i le YouTube ana nafi. Le fasa launga le na mai sa ole ele talamua ma le
KVCK a Melika Samoa ia mantua le na tato le focus sa o toale le batunga o le recording i tangata le sa vali mai ai la live na o mai ia o live la le o te vai atu ai lo o iai se tasi o tangata whaasala wa leva nai Samoa la le sunga le ia Andrew Fasau o leva nai tu AP Samoa o Andrew Fasau ma Monica Lea Miller Miller lelas o ina o live la le vaenga lea na fatoa o titilo le to a tele o le tato ta lolo o titilo tuai o sui uma sa o le tau wanga i le palota le no manei a le vaenga fai le fast ai wa malolo o le no vai atulana o uma malanga le anafi na o uma malanga to a tele ai le to a tele fo le mamalu le atunu o lo papa au te tuira mamanua o ka le lofi mai tu fatasi esele mana ia o te leiva ai pena to ta sian mi sale na len fai open official ia apparently fa mai nga le to lua means da ia mantua o to lupe la fo off island to lupe I fontanga fa le val malo o le fionga ia fata Ryan la fo off island I Solomon Island ia na ia fontanga fa le malo ia mantua le wa masi uma ia means ta lango ia mai lato uma ai ita tau lavana ia nisi le o le tato malo ia o mafaufaunga mo meo whainga malo le lei pe tu unai tali le pala au no foisi ia atau whai malanga isi le o to tele la tangata i o tangata na o e whai minai tangata e pesko ingo ape o ape o tamaleta o foi ai tamaleta la sa ia tamaleta okay o tamaleta o manulele ua to tele la to o la to sa o ele Immanuia la to tam fainga o le mele o te eselo fie le loto tamalingi lo mata fa petalo fai o le mele le fai le fionga le li palemia it's just because wale Manuela o tama fainga o na fa pele ia wa matu atulo o le ai o lo o fa pena o po mai lava I tonu apo I la to fai me fa tasi o se vainga na fa te ia ai ele ngato le vai atu tuila manua ia o se vainga fo I o se vainga fo I le malo tutu tasi o le memani e maofa le vai isi e matua ino le vai isi ai tiro fala tu la pa esele mana ia le taimile ona le amo moli fa alo longa le no mai le to atele o tau le te lango tau le uma nei leite tonu leite tuila ale stakist okay even le bala ulia o mai uma le no mai malato moli ofe sa ta milo ifo tofu tu ta milo ma moli ofe kuku moli na a mai lo te tonu fa alo longa le tato malo esele manaia esele mamalu a wala to fa atinoina ni tu langa e mata utia ele si tianga o le tato whainga malo. Tusa o challenge ele whaina maua e fia mem tu le epa ila ufo I leadership. La tele maua I ele tuainga le mea le wha le linga a tilio mea. Ele maua. Ele ni la mea. The master plan of everything o le fionga le fionga le pale mia. O le winga fo le ne te fa pia ta se selu I le fionga le pale mia. Pati ta te va ai le nga wenga le tua tofu tangata mana taleni. E tofu tangata mana me alofa. So ele maua la e to ina malo tua me alofa ia. Awa ana fa peo. Ia tau te va ia sa va di no apo le me a fo fai de le lo po le me ele o la to inga tape na ese mana ia fa stana le. Tala le to ina leo tua sa moe le o tupe o me palangi moni aure o si o va ainga le la o va ai ile soni le o mai moa le atunu I fa lo longa ma vodunga
so le o me abatu ma me au mai a o le vale lei o me nei o ainga nanga ne o ia fenga malo ma mo moli atu le upu le ole ainga ta do tuila manua sa mo tu tasi fa to a so sofa e papalangi ia le tatu a o to o mato o sa mola ole mautau ave lava le ala fionga le li palemia e le palemia o tutuila mamanu o matatou o le ainga o le sotanga lea le foi lana te whaia nei ia i tātou nei o le au diasporas le no foi fafo e le whapea ese Samoa le Samoa ese Samoa le fafo le iai tātou o le na te tau mawhai e a mai le sotanga wawala lata ia whealo fani ma le lei whaatasi Samoa le foi la tātou mol mawina le tūlanga lea ma le wā ma tutuila ma manua ai te sila pia po le ala o to repeat to ina le o to o le tala to ina to le pan fai te mi o pan mia ma to le tala to le pan fai ai se o ke le fica no escovanga o ke le fica no escovanga o ke o kan ngo ke kan ngo sa o ia Donald Trump e porque mi push le lo ko ia fonga la o tu la epa le tala la le na le fai tu la epa le fai le ua lafo mai e tua olo. O ai pulu ma pula. Ua afi fio mai ai le fionga le au malo ma parimia. Wa a tu olo na tulanga fa ngai. O la to fia ngai mal plestene. A o le nei lava. O le moni o le lofo le o singa le tu o ainga. Vai le kasi nga pine fa mau mea. No forto ina ma fai mai o ke le ficar ngoi se. Mo tala pasau sili fa mawalunga. Ioi, wa ngeila. Ngare kupu ale o ki kuila fa ku oso ko inga vale. Ai va tu tau tolo tolo. Ioi, pe o le merenga ile taimi o sau fa ile pawa. Tele pe o na ta volele untouchable ko inga. E matua i ole tulanga tula epa. O le ngata le tūlanga ngā le untouchable. Mo me o le tangata whaasau sili ua nofo le tofi e nā o a ua lea. O le ese ngā lale nā ma le fionga la au le mali etoa. O no le ese ngā o tamali ianga o mea na tupunga mai e tangata. O le ese ngā lea, le fionga la au le mali etoa. Pea o le tamai titi po le tala vau tangata matua pe te miliongea pe te mativa. E launga tasia uma i le vaainga le fionga le li palemia. Tala noa so sesi. A le mele na ia tula e panana sa whai ai lunga. Ua whapelo o ia o a ulava lea o tau o mai lalo i o. O a ulava lea. Te roi. Ua te tue sa. Peo ka koe vai le upu le le tā vita. We te fia sau wha i le lefu ma se i tala me tonu ana le tupu e na o vai atu lai whaano alonga ana nafi wha pera oita fe wa ti liena na o ono wha mai ele sau noanga ale eki epikopo wa mali wa whailangit fo launga ia matailinga wa papa no ia mea tonu ale wa tawa i le saunoanga lea. Wela, nga ke aka yung poro ba ko so manki po koko. O ke ko so manki po koko nga po. Sali. Ayela fas fesili na fesili ela kama fa sala laule o vo ngoreli. Apa fango mandong tu le mele o le application to avi ita io o fon fa vai. Fesili atu la isi di fo le foma. Oi, foi le ngosien. Nga seli. I e lulali fai sau tu se fai mele tala na se I oi. Leo ia esilia si sta inga lo le mga o mama. E pe atu ali moni matoina. Ma o makileo. Le la o ave fam sinonga. Io, fifio.
wa ai tatu ia sa mo I nei te pe o mea ka miki sori pe o mea ka miki mi se o kele fiai o angela o ko fe ko me kele fiai la o ave ko fam sino kwa pa fa fonga mai wa le pine tu la epa la mai mo mai le tapo kalami fa fonga mai nisio o fo yo fai pule ale vaenga fai ale HRPP a fai to te loa o le manuia lea o tau I tū malo. Ia tau muli ta iala ua watu. Well, at the end of the day, e lea watu tu la e pai faise le lei le vao oe malo I tū malo. A o whala le teine, a uma le pai inga le 5 tausanga. E te toi halu le palota. O lou ta u le leia, ma wa mio le lei, ma lo alofa I lo I tū malo. E whaapenana to e taui e te toi anga I mai e te tonu I lesi paia inga. Ai a whai to te muli ta I le mea mana o I tula epa. E le latu tula epa watu se manuia molo I tu malo. Io nga, le mea tāu a lava le tātou wāwa ai tutoa I nei mea. E no whai atu. Ana o o le vāanga lea. Toi ina matua. Oi se mea na nāle le ei fōringa. Fai ingi plan, ingi laku strategies maru losi afto ato e oso mea fai ungo 5 tausanga. Ai o to e o mai lunga fa di mai fōringa matam fai. Eisia. Lai manatu ana to fia I tang. E le ma faina le lei tu la epa. Le ma faina la to. E le avea fo e le fionga le tuoni manatu le lei. Mani mafo fonga le lei. Ono le a. Lai fa maa aina loto. Ele o mawhai ona o mai I lalo. Mawhai ona wha maangalo la tau loto maa. Mela le tuku nei. E le mawhai na le lei. Se I longa la wa I loa la tau o mai lalo. Whato ai lo le o mawani me le lei. O le ta inga o sua I whena. O le povi ana aveai. Povi ana aveai. Povi ato. Lea lai o mai man mafofonga lea. Ua so sofa. Ele la audia de mali tortura fondo americano. La fa fenda sofa o lo alau. Alau e. Ele va le americano e fatanga I me va tu pe ale ai se la tu fe mali dia inga. Ale ne tono ana tala tu la epa. Se mo le tala le vale mo le tala le tangata loto ele elea. Ia manatu e o la to e vale ia le afoi. Le malo tu la mamanu lo yele la to quarantine e la to te mai ai le approval e ba tu ai me nei io ia male mau ta fio lai so le na fi ai e fa le mai e fo I lunga o ka fe ni loko mumu ola mumu sai le termina la mu le afia satani Iro o koe maka ngi le atau mose. Temila le nga ku e mose le. So le ai mumu wa ele la au fu le la au tartala. Ia. Ko fa pisuri. Ko fiore ai fa pena mumu o loto tangata pe. O loto. Mea tono lava le natu la epa. Ko fiore la pe fa pe ngi me fa pe. Fe la me le afi fea wa iso no le awala. Ka me mumu ku yo. So O le mesa o mai tauina tu la epa. Mana tua tele a o whaaloalonga e avele I palangi le ta I ele sua Ese le mana ia. O le awi o le siapo a ao ta mai ta I tau pou iena momolia O le siapo ma mea na whai. O le mana ia. Ia otangi I te tele sa whai ele tō wha sa whai e ufita I aile. Ai o I fo I la iena a watu e ufita I ai. Le tō whale na watu nung. Oka. Te vai atu e lue mai I like silk. Le mana ia. O e lo tata nunga la tala ren whai a nafi ia ta whia inu matamata. Whaafetai o te langona. O ngā luenga nei a tina matamaitai. Ale I tū malo ale min stau tupe. Mana tua foi o le I tū malo ale nei ese le malo si o ngā luenga tau 5. Siapo I tamai siapo ese mala. Ele ngata ele nā mawhanu.
a piu toi fa fo I le malanga le I tua fa ngale niu a vei le fa ngale pe mani ta isi meno batui esa yes le na vei le monsa le na vei ia le sutatsu le fatamali ai ole tūlanga nai le tātou whaanoa longa le na awea no mai taua la whaanoa longa tutui la mamanua ka pia woi ta fia I ngui tui ai whang whisky sa tai Ora keno whea tia ta fia waka kai mai ai whang whisky awea you know mawalunga whale la tō whaanoa longa yeah We're mengi lau pang wenga ni kai sori ya. Ari kaso on matu aing pemai. Yang ingwa ya pe ya kwero fa mai pe ya. O mana fai atu le tina ya sori le me fai. Atu tau mafalo fa penala lau ava. Toi tu pe iai e sa uniuni lau ato make up. Umalona te pole vali fōringa. Tu no le se iala ia le tae au fai ia na lua feto ai a mar fai toa. Le ku kasi me kai kasi fai fuisa ka meari. Ave me tseli. Ave ko ria nga usa soro e nga lua wipu ko ia fai a se e pe ma e oki. Ia ale la isis kam ka punga e winga I the minute. Ia na wa tata la talaina le malanga I tutuila Yeah. O te ata whapea ana o lava le fionga le li palimia. Tu watu rose tala mata tupa I le au tu stala iena whaile fesili Lena fesili le press conference linga whai. Whapea mai. O leo a sau ia le whasalonga whapea. Wa umana mai le lapata inga I lawa fionga I le tatauna e malanga I le malanga le tutuila ono lo ngasingas. Le lana fesili la fionga le li palimia. O aina whaile tala. Wa fe alo fai. Ma whapea mai o le editorial le board. Le fesili le fionga le li palimia. O ai le board. Le ia ta o mai loa whatulo le li palimia. Se wa uki le koe karkongi iku. A le winga le whamtalanga tula epa. Le wa fesili la mele inga mumusa tau le tangata na whaile tala. E moni e whala sa noanga le na whaile fionga le li palimia. I tua inga ia na whai whapea wa umana pasi le kapeneta le tuto nginga o le piliona na sa iringa ngasi. Le la na whai sa o lava le na whaile la fonga le fionga le li palimia. O te fia e to wola e lu I tu la epa I le mea lea pe whamaunia. So whether they did it or not, that's doubt. Ale winga le fesili lea. La mea mai e fesili nei, ai o mai e lato te leta wale sao. O ina ilo ai le lefa maoni o lato tute I e fai. E tau ese la u wa ai ma whanua le awala fesili. E le winga la utala. E te ia langa o fuortata fai fesili. O pe tau ese la u vai langa pe o le watua ia isi ta mai tai o langi. I have a feeling Langi wanted to be heard. I se tala mai le li parimia I le melea. O la ulea tilo. O la ulea tau whalongolongo. I le la uma e ale le afo le mea. Ai te tau na whalongo Samoa. I se mea tonu mai le fionga le li parimia. Wa ana le fisiringia nei. E na tia ia la banga ia. Ale ai si musa tau fa au moa ia o fe fe sili ina ia malama ia la tunu le la fa malama yeah it's fair enough le fe sili na fa yelangi but what I'm coming at o le fa maoni la tali sa o lo le fionga le li pandemia yeah na lato fe sili lo le fionga le li pandemia po o ai la le na fa atonuina ia e awole malanga enganga wa fetira tilo fai ai fai fela oi no mata ele o mai se writer na pare me who writes the story the writer
ele ta ua mai se boile editorial boile kanga nga film a fala le winga le tali le fionga le li pale mia ina watali le tama ta ile TV1 fa apia o le for editorial board le la na tali le fionga le li pale mia o te le tari tongu ia itu wa so le tali ta ona ta ia why la me le nga mumusu et list mai o lato ingoa and ano mai fa upu editorial board as if o lato is above the law than anybody else. It's the same attitude le fa tu la epa. Ai fula o e mafonu le tala le le ai se me fo la lo la. Wala wa matana fe le me wa makanga ko fika no ingisi. E pau le me le o tatulo. O kelo le media e la ngoina ia vainga atoina. Me fa linga all the media lang observer. Because they know Le Monsieur is behind it and Le Monsieur is with the HRPP. Who cares? Ele fa benga observers en newspaper. Leto a tele ai me e tauna manino Samoa. Ia na to o mai nei lu I le fionga le li pale mia I lana fai unga na fai e suspend le observer. Le ale tele o lu ina o mai ave maletala I newspaper le media overseas. At the end of the day, one, ele stales observer tono le jaws, two, a dysfunctional media council. Oi, se o tala novo ele de media. Le sida le mata upu na ai fai o lengi muka upu tipo koko na ngapo se ka kaso kala ngolo foi la ile change le afoi. Il presinga mai la toina ma le to le fa mela ko ki ko ngapo ia kinge o mainga va ai de pe o le number 1 sole number 1 isa mo ato matua vivi I mai ato ina mari moni ma ia sama ta o mainga pauda tu stala e manino lo nau ili mainga o me tu stala o mai se manino la lea o le sau o le malama fa anunumi mai ma fa vale ma pepelo Samoa a le manino I fonga. One, o le tautaiae it's a registered member o le Jaws. Two, Samoa Observer is not a registered member ale board. She never mentioned. Three, or dysfunctional le for le media council. O se manino la le na se fa mo le o fa vale ale tunu. Awale fa vale ale tunu a tonu ele malama I le to tele I taimi ama ia ia tala nei. Ai fa fetai le tapo kalame le tautaiae fa apea le nganga I fo sabea no des o le tato te au ili ai mata upu nei ina ia fa faingofie na fa ofi mamanino ia le mai moa Samoa. Not only Samoa Samoa I fafo. Wa o le sitala le ali moni na ave ya tati era ngola fa ka ya tasi mero fa tele unga tasi mero fa tele unga ai pe tasi le tala no po ile ta fa pisule to wo fun tanga te fi fa longo I pepelo ni tanga sole ko wo fo aso le kai ka vo iso le e dua loa ko ka fa longo se pepelo ki nga kalinga Ani ia fai pepelo sole. Ia langa pawanga le olanga o le na foi fai pule ia. E na o mea pepelo, mea fafau, o mea faforinga. Ia malisimia. O le upua lea. Se ele kupu se me fapena. Masangi ia I fofonga. Ia la to luma le ia nei. Na matua I sau I lunga. I say long I esele paneta o so ile la no this ile le to luma le na to le popo le na alea o ani si to tala to fai ua pale le fionga ale la audi al malitoa ile tofi pale mia to te fiu ala to te lunga o la lo au tafama luma matua ia na le paule na sa ai lom ia mata edinga e pa no Ia si vaenga mun from my end.
ke manga o ka ke kalango ia fa manino fa fonga anga ia matua I manino ma fonga ile talo tupe o le fa fonga mai ia le fionga tupe o le talo le tupe fa awau le ine fa fetai o le o ia tu tonu ia le benefits ila tu fu ia ai le se tala le se tupe tau na matai ia mewa for ila tu o le tala le tupe fa to a tele in fa manino ava to men fa man na fola ila tu o le tala tupe mai ia uni lua ono o fitu e tau na manino tatu tu na le o tangata ia mfai mai o fera tupe to fola o fera tupe to fola ina ia samo e le o le tala le o le tupe to te fa ai me na me tonu lava le atu la epetau o le tau fa se o le fa numi le au maila ele le kopi o le akaiku le inge o pulo le oso mai e fo I ma le toe ingangange ato maa o mai fea sa waila male ungali ina Samoa ya malea le sa mai Australia ya me tonu ale sa o lole ngangana mane se ana le mavava mai alo ngutu le lo o te valea ia la fa la manino fola sanga le fionga te mai tai min style tupe o le priority le na ave I tupe mo ia mana onga fa pito le tino ma pension na tangata matutua the rest it takes effective as of June 2026 ile lo o lo fitu a le la atu o mai e fa se ma fo faunga tangata tau te fiu e faile tau fa se ma tau fa leanga o lea e mawhaina mato a watua wha au ili ina ia mawhai o na malama le atunu e malatua o le taimi ai e pau I le palota o a pelila tau sang fou was the snap effective lola ia talo tupe lo ono ia yuni e manino tangata e lona tau mai le fai mai o femen tu forfola femen ku forfola o mai kala kupe e le ku I kala kupe sale o malesi tu langa tu la epa ano fa mai titi la fa le mafau manino ia sa noanga le fionga te mai ta I min style tupe en fa mamla fa le fionga le li pa le mia o le lau te loa me nei ai se ona wale ai se awala la tu te tau ia tuai ni awala o Paulo le tau fa leanga tau fa se fa anunumi o me tonu ane le la tu te fa ia taimi nei la lau te lo me moni ai le mfaina la to o maia ngolea o le loto ti nga ina te tele Madi ia ana fa pe fa mawalalo la to loto a mai le me moni fa faingo fie ona fa matu uni o lato tina o lo iai ai ole mele wa tilia ia sa oilo fa mele tala le fa fini e talo fa mate ai e pa wale me furili o kali lo pola si u fa sa moe e su yel ka fa le anga male o ka mi ko ka se vai le te fa tu so o te famo I e lau sau noanga le tele o tapo kalame e soso ai le mafau e pawalo tūlanga e whaitoa ngā me whapea whapasi luma mai mautaimi pe ona sau noa le fionga le li pale mia e le to e mai maua so na taimi I tangata nei ia o le Vai solentia nei sa le asfarvele ia sa fai fa unga korisi malua korisi fa fai au malua sa ia foi nai siu ngali I watu nei mato problema tu nei mato problema sa fa au ai laso ia nala te vai nai tangata na watu foi nei mato problema male matanga lunga sa fa mai fai nga mataian mato isapani sabai ia pe ona I vaenga e tau tema ele ta talano no tau o suru tali lofa fa makala ngi me ka fa leanga ka lilo po le si ko su ia ma wata po kalame le la batu nisium ta upu ia I tulanga la le case la le fionga ia le min stau fam sinonga
Lena wa o matua o fate I na wa a mai le ngo tangata le tangi. Oh yeah, ele case le Lena a mai ai le ula le o rungia matau. Man so te le yo le afianga nei talosia tatou tatalo le lofo le tua a mai I lunga I sa I linga muri nei. Lelo na afianga le case le taavale wa olona falesingia le fapesa abe el taavale le na labe ai le alo le atu au o le la no foi ma fisilingia o le ale so tanga o e matau I vayusu a le fionga al minstao le minstao fam sinonga o ya ana mua ia ale ma wa ma foi inisio suenga ela ia masotanga a le fa pe mai nisi o e olo oitua o le mea le nei o e fo I le sa fai le lato finaunga ma le fionga le li minsta I tau fa se a ia na ave fa pe o tupe wa fa nga le fionga le li minsta le la wa umana sana so ala upule mta upule na ale fa wa esele enko le wo mai ave e fai e foi le sia wala tau fa leanga le la fa pe o ni tupe na ave wa umana fa nga tupe poloketi as a weapon to go against le fionga le li minsta ale wa ese foi la le enko le wo ai ai fa pia o la tau lava ia sa fai le tulanga le o le tau fa leanga I tupe poloketi le foi la le wa toe a apa mai la ia matau tu fa tasi ai le tangi le aveanga le fionga le li minsta ia tatou tadia wa se aso erva so fo le la a mai ai lunga ma fa ai lo ai o le atonu tu langa o le case le nei asolua next Tuesday Tuesday this week your Tuesday laso mafua tae o mato o I le so mafua mato le so rua auto ia ele fengo fie fo nga case ne fengo fie tu sa ele tu langa le case le o le tamatiti le ave ta vale le sa ma mai ona o le foi la wa mai fa maunga o le mele tu lai mai pe folinga mai fesili la ale mafine le o maina pe fesili va ale fa professa ya longo pia mo tangata pepelo mana o le o fesili I le CEO ale mtanga rengo tu te fa pia ya le mai tau e pe mo fam talanga o le tamale o mo le lo na uso tono mtanga renga le natali manino le CEO le ai o lona tau songa le so na uso. A le fato amato I lo mulmule I funei. O le tina o le tamatiti le avita vali. Fa pe o lona tina sa fai lau tusi I atuala Bonifacio. Lala mena le amai e maina le fesidi le ilunga. Ona lea e musu e lo aile lato so tanga I fasto. Fa fasto uta Yo A fele amai fa pe o le tamatiti le avita vale o le fasto o ma I vai tele. A le wa manino ai. Ia o le me se so I to te mai a mai me pepelo e o le ngia I le atunu. A o le fela wa mai tauina. Fa pe mai ina wal watu la lea watu nei. Lena le avita vale le wa maua. Ai ina wa vavena taunu a mai langa uta. O mai lo eni tamo le tute fa pela watu siaki e fa pe mai le ai le fatan bili le tangata e la tuela tangata la le fa pe tangata la le wa fai mo ia o uma fa mo molia le ula le o le tangata le sa we kilia ale fa le mai ni moli mawanisi o le ula le o le telena no foi fatal malo wiki eni fatal malo malona to olua ai o le tupele nei le ave yai ia e mana ia lea, ua saunoa manino le minsta o tiute, e le alo tu la fono, o le asa ili manino, wa lewa manino, e le na le pawai leo ni wha momoli le amai, a le whala I eitus tu singa o whape amai, o wha momoli nei, e leo ni wha momoli al tamalea, e leo ni wha momoli al tamalea, ese le tangata e ave iai,
O le la pe wa whaaonga ai, lona tūlanga whaawhainga luenga le mtanga luenga o le tiuti. Whapea watu ai o le avta vale le tiuti ki lia mai. Ele oni o loa le fionga le ali mean star. Ele mai le o iei tusa o le ele tangata le mau ale tupe ale nei tama. Awa whaonga ele tūlanga o le tangata whainga luenga le malo. Ia, o le whau te vai atu na ua ilunga o pengata whailangi whai tionga ronto lua. Whapea ele te tau o ele tangata i tua ele o ronto lua e ana whamomori. Ia, a whafonga mai la le tinale le tapoka lami. Ia. A whai e musu lau to lua e ta ule ami o tonu. Aru e ta. Aru sa o leo leo. Aru sa o lo e leo leo. Ma e ta wina wa leo manino. A whai o iei ni wha maunga man wha mtalanga o mea ia tau whala o whasaina. Lewa sau no manino le sui komisina. Wha pia foi le CEO. Mai se foi le fionga le mean star. Come forward. Ina ia wha titi ai la le mea le nei. Ma ia maua i lola se tūlanga. Loka i lola maritangata le e onga wha mamoli nei. O te whalonga te wha pe o le asa iri foi la i tutu ila. O ai le tangata le na whaia mai le wha mamoli. E mana ia le tūlanga le ua sau no manino le fionga le li mean star. O le fionga le li palemia. O wa le na fisilingi e nisi tau na wha mama avenga ma le malo tutuila. Le ai ele o le malo tutuila. E le fo ia le o ato atoa le au nanga le tātou malo. Wa tau na iese no fuanga au tu o le official le shipping. Wha tau la le o ati e tangata. Lava le taimi e scan ai ala tō wha momoli ma mea, mai lo ai po ani tūlanga o wha le tonu. O le si mea taun tatou tilo iai. O kapeteni o waa ia sori. Kapeteni o waa na Lady Samoa ia mai au seila tangata uma ia. O le e tele na mai kaua. A whaina a fia kapeteni o le waa leo na whanua momo. Ta foi la ta sia tangata te tau le lei. Le ta foi ha tanga track test uma ta whainga runga I runga va. No doubt. No doubt. They're going to be all drug tested. No doubt. Yeah. Ta sia ia ua lela fa pe lela maruru le so ala fai track I le ngata na o tangata fou le fata asau ni o whainga runga maru. Lela. Well, that's going to be o le fa pe me pe whala atu nu nei. So se ngā ruenga lava. Me sanga a malo ma company te tele. E te ratu loa o lo tusi mei lalo le application. One of the criterias e te alu e whai lau drug test. That's one of the criteria. Whai le drug test ma mai le a for le police clearance po I eni soni ngā tu la fono and all that. So it's about time wa ta tauna si lunga le si tianga o le recruitment o tatu tangata whainga wenga I Samoa. Te lola pen whalongo ia tu le app le interview ale min stau tu tele na fai. O lana avata avale o la o ai mai pe ainga pe uso pe tuani ko le mafai na talia e fai lava tu la fon. O I foi la titilo tu la e pa o telo e tau whaaleanga le sa fai. Whapea mai o atu lor whainga malo, tutuli lo tangata whainga luenga, ale la wapine wha maui I. O le avta avale le nei, o le avta avale le taimi o tuala Bonifacio. O le taimi o tuala Bonifacio, le na a fiu a tuala min staffa a wau, le se sina tuli. O tasi na me mautino ai le wa ana o sis ela tua ma avatu na avta avale. Iyo Te taila. Wa ana avatu se avta avale a makesi, le fiunga minsta. Ele mawala le mea. Ele mawale. Ele mawa. Ia le mele. Ia. Ia, ma le si foi la tūlanga le na toi alia I mai tule e pale sa tele na fesilingi al to tele. Ana le whai nei la ina watu la I mai le whainga malo le nei. A mai le skena le wa mai. Le mai whaonga I le wafu. Le wa mai wana le skena kele le ave I tonu containers. Ia wa mai le skena le ina ua. Le lopo ali tangata wa whai le me vale le K9 le lana mai le wa mawai
ia ma mai so uma le foi le avitavane le ale so ai ma wai le Filipino lena le tamalalo vai mal Filipino le ma wai foi le telo 99 na mana ile so no le fionga le I pandemia ele o tutuile tato te whalangolango iai ele o lava ma to le au nanga o le mea tonu mana ia le vavenga react e fine resolutions le la langa lulu e lo e fatino tu langa le ale official le shipping a tato tutuila ina ia iai se fale wa iai na masini e fai ele au nanga a watu tangata fua mea ma fai e lo se scan mai lo ai lo ina ia o ina tonu ala o le amolia le tangata ngā lulu e whaatasi e lola ma le official tutia tutuila ma le mtanga venga leo loka e se tangata ngā e leo o mai la whaamomoli nei lungo le maa ia wa tasi foi la langa lela ua loka tangata le nga receiving ale mea out center ia le sinala tangata tanga su e tutuila e loka me tonu ale na a folo winga tonu la le sa no ngala fionga le pandemia a mautu lo la no fanga le shipping I o ai lava la tangata le la to vatu le famomoli they're going to be deal with it right there and then ia le winga lo tala langa pe le 99 grams kilo ia na mo muli na mo na watu matangata o le la o le shipment lenga mo le 1.4 na momoli o le bill of lading na sau e le sender e le receiver ngai le bill of lading taulanga ngau le bill of lading nga vai e su e le afo e ka kan sending a mai le me ka tasina wa mai fo le foi pas kan ka ai tanga I foi la ia tula epa talu na mai er con kalate ale sa ave ma komesina mua ia wa pe wale o to ia se fa man malunga e fa fengo fiena mai ia mea le wa na so ma wa lo wa fa la nei le wa alu sao through the process aquilo eso é Maria tá sirena men fa no tipo koko le po wa to e pese foi di mon fat ne mai leo fa nge mai leo mai la ale mai leo me fa le review le fe me ko review e le ale le official fa mai leo pu don't speak too soon ka va gro like ka pese il pese foi le at your own great wait your moment be careful of what you wish for. Yeah. That wishful thinking might turn into a sour grapes more oi. Ona tao mai lola ia le vaenga murmuri sia vaenga murmuri lea. Yeah. Ile case le ne ia sa fata mua. Yeah. Lea la wa mauti noa mai. E ono molianga o le afionga ia tei anapu 7. Ai se fulu fa ia tamatele o posini. Ola wa ula le fa vasenga ina tula epa. Na e alu ne e moli tu le tangi fa sanga ia tei. Thinking o e matua e pure clean lava oi. E te mama au ili. Ale mele matanga le wa maina le ono molianga o le fionga ia tei. Ai se fulu fa o modianga. Esa, c'è le femmine vanno e na li fa e pelim. Se fulu fa, la mai. O le mela le fesili ai. Ia ola fai lo wale avele modianga le fionga iate I. Ai se va ia le na modianga iate oi. Ia olela te lo ingao. E fallinga mai. Oni la toa fite inga wale wato ma manino. O nisi lava o le au ainga o le fionga a le sa ve maminsta. O la tō lava ia na toi o toi mo li mau. Whaasanga I langa na fionga. Ese le whaanoa I o le loto. Whaanoa I le loto. Ia, o le ala tō me o mawai. La tō me o mawai. A wato le whaatawa ina. Le tofi. Wa fia tau sanga o iaia. O fia tau sanga o iaile anana I ese tofi. Mai le HRPP. Whaafetai wa maua le tofi mean star. O le tau I tō malo.
e te loa o e mawhanua. O te toe tala noa pei sau whai ele ai ngā suri o le mali toa ngā tui tasina le no whai e nafi. Tasi le whale a onga na o loa me na nafi. O le moni o le sao o le alofa na ave ua le tangi a pani. Ewa ai i ai tala ma suwanga na whai e nafi le se men tupu, pe le se men tupu. Le sao ma le mamā le mawhawhau. A fuala i mele. Fuala i meia sa fata mo tasi mele ko whapea mai whala alini mo mua koe o ave kua. Ai o le mele ka kaunga i loa. Ele o tutu ale le whatutua ile atua sa mo tasi. Mau e whao soso ala to sui a me whaile mele. Me tonu lava nā. Au i le hita pipi. Ia le wali ati. E fiu e tofe meni upu. Le wali ati ile a. Ile whai atua sui e ave i tua whatu i loma. Whai atu ia i foi. Ia tuelupe. E filosofi tonu le vang whaupai. Nara lesi mele tau me e lato. O i lato aia. O le lato mausalea. O le tau whaoso. Tau whaoso. O leanga te langa o le upu le tau whaoso. Nara tai whau e ave iei os. Ioi. O mea ele matango fiele au. Tau whaoso. Whaoso tua ele oso. Filosofi o lato i to. Waila le matau tion mea. Ia e whanoanoanga le nā a. Au whafonga mai la ia i la tōna. Na whaia le nei ngā luenga mātanga i le fionga le Tamaitai Minster. O la tō meo mawai. La tō meo mawai. Le sto meo mawai. Nā watu lani tō tai se la wafe ia le ana. Tō te o e whaile tau whaleanga le nei. Ai awa o tō tino. Le ala tō meo mawai. Le ngata le aise tō meo mawai. Mātanga ai la fionga Tamaitai Minster. Le ai masi tau whaaloalo i le tau i tū mālo i le tofi. Ua maua au sia tau i tū mālo le tofinga o le Minster. Ia ai paula o tatalo tu la epa. O lewa uloa. Lewa uloa au te le musu o te tamua atu i lunga. Se i manino lava na amai le whatofa la inga. A le whainga mālo po le tato vaenga whai le fast. I le sui tau vā o le a... Lo whai lo mai nisi. Ia, o ai la le o whai. Le Tamaitai o... Nana vai no whai lo mai nisi lunga o lato tu susi. Tunu mafono Claire. Ia. O mau na whina mai ia le asiata ile na i langa post nana wati. Da tonu. Ia. Da tonu e manuia whaiva o lea fo i tamali, lea fo i tau sala. Mantua taimi nei, o lea tātou mana o mia ia whaatumuina le ono ia tau sala i tono le sui Tamaitai i tono le tātou palmeni. Ia, ai te sile fia fo i mawhanua. Sa o manatu au so masito si tamalo ina. Isia, e to alua ai sui o Tamaitai ia mai i le mele. Whailanto e sui mai ai ia fui mapo au. Ia po Tamaitai o tātou le i vai monga tolu. Se si o to alua na e o mai whaatasi mara sui o le tapipile. Ia langa o lea ua. Ia, se foi le strategy le foi sa o whaaso ai te it's a reliable sources a talo sia. Wa le lava le taimi ia. E mwhaiena to e soa le pule ale lato i tu malo. Malo? Mana ia tātou tātaria. Ele maua mai la sa pa election le a? O le tala vavena o mawina na nafi a le o Februari o mati. Ia mantua langa o le ala a tapuni ia ngā luenga nei a te sema. Ia e whatu ato ia e ngā luenga mid January. Ia saulo ia Februari mantua o yang wari o teimi nā o lotu tu whaatasi am tanga luenga ese. Ia a le o Februari po mati. O lona winga la ele ia ka ki kariala ele i mwhana activate ia le 10% si longa mai. Le mawhai ana activate le 10%. A fwoi na ua oso fwoi toi ina a moso.
O so fo tu ina mo so mana o ia failo. O manga o ko malo activate lo. Mana o lo failo ai ta fio fi mau mai le officio famsinonga. Wa ngai no inga. A umale pai election le nei a sa fatatasi. A umale pai election eto tu la I mai se tama itai. E pe fia fo ni tau sala o le atu la I mai la a o le tau wanga sa fatatasi. Ane te wa pe tu mai se tau sala to lua se tau sala ai mawalunga pa se ne lo lato. Ia kapuch goodbye Felicia. Ia peti fo ia fala li tasi to e fo finga palo atu tu mai sistema ita ia le winga tonu ana le tala le foi la wato pe la wai se langa fo to ina nei e na o mea valea la vai e manga fangafa I longa ma fa pesca peki ka ko peki fo ia pesca peki ia fala li la peki ia fala li de ke si le sam o te langona io fale a lili te tu la I mai lava le fionga te rupi. E mo. Ia. Ia. Kusala kape. Wa o ia tu mau alo o fatu tu e tu la I le fionga ia te rupi. O nga ti tilo iai. E te le nei le a whainga o I la tau sa tau whaie. E so sofa tu tonu o le. O le loto I fale le a fale a didi. Ia, I le alitu. E te lea I le a whaina o I latou. Atu la I mai e manu malo ia toi fo ia toi lupi. O ila, wata tauna mo lia I latou. Nea nao mai whai fau ngale anga nei. Yo, I si, hei chapipi, o ngā ke inimei. Ngā tonu lava. E mantuala, e le mawhaina mo lia le chapipi. E ta tauna mo lia I latou na latou sa ia mea nei. Sa oa. Ia, se o tātou talitalia. Tātou talitalia ia le tūlanga o iai. Ia le tūlanga. Ia, o a wheto o toi fwoi malanga. Peia le toi fwoi nei. Wa o te langona ta lofa ia batu wha mai senga le fionga le ali pa le mia. E tu sai malona tau songa. Ia Malele. Waa malele Waa le toa. Nyoe. Ia mantua fo len tato vai atu sieta mali. Na toso mai lava langa wheelchair ui I lo fata o tolia ie I mai o tino. Ana toso mai langa wheelchair e sau e momoli alo ia fa alo longa o le lato I tu tino fa Schmidt e momoli te tono vanga fa fire fast ma le fianga ua pale mai lona tausonga to finga al pale mia. Ia o te tonu ia wa leva fo in tausanga o ngase le nei fo I tamadi. Ia na ngata lava le matou feilo inga malana fionga. A ono nofo ma siona a inga lato a inga umai I fea fo I tau fusi le mele sa yele le Apollo 11. Nasa ia tua le lato fale mana iona matua ma. Ia ngata I lata tu fela inga I lea fo I tamadi. Ia mai nga yonga uso ma lato tu fine a Susana. Ia fa mai se le lofo le tua batu fa mafanfananga I le tau a inga. Ia ma fa pe fo ia a inga na lua I le fionga ia tawa le toa. Ia fa mai se le tua ma wa pe le file mu ia auto. Ia wa mapo ia I mai mati ngā le tino. Ia. Lea pe se breaking news lea mai e mori mau. Ia. E fa pe mai moni mau lo terminate o lo fai felo I ngā al fast supporters I tutuila man malo. Oh, okay, I tutuila longo inga ai fato a fai malanga ai le taimina nei po tai au. O te longa le to atele ale au malanga o le taimi e to e tali wai le na whanua. Ia o te longa o le taimi le na e o wai le to atele o le mamalu o le malu al malo. Ia whapea fo le taimi e alu wai le wa atele a tato mai tutuila ia. E o wai le to atele o isi le sa a fifio atu e whainga o le tato ta lolo. Wa te loe le pea natu atu fo I le
le finga le pale mia ave se pusa patuna masto ina ma sana 1.5 Ai la mela mai mau i fuana. Ole ale mea. Ele oia ko no mercy ke le oia. Le ai o me manino tu la epa. Ole me manino. Ele I fa pena la fo mai sina pa ta la va e ta pena ele fa mo mo finga malo. E va mai. Ave sa o ale me I tangata ave fa lo me tangata ta bien fa lo. Ka fio la e ke ua latu le pale mia ku ese 1.5 ia masanga pai lake apatuna ele ave fu le ave le ku fa malanga ki po kokoma ma io ele te valele fionga le ali I pale mia. Ia loa pa ido ta se vanga o sistem ta pu ia tanga fo de ta o mai atua tu lefa ia tanga ia I tam ta mun muri masani ia wa de pe mafuta to fero fo ile so lulu wa so bua mato ia o le tulanga le nei o ananafi e uma mai le fa mo le ainga sa ma awai tuai amate mai o tatitia ia no til feito to tuan mato feito tu pa I fa mo le vala au vave mai lava o vala au tu lo fa pepo ai sesi vala au tunga o le tina fa mo le tu pai e vave maua mai sa tapusa vai asia ia o fa tu lo le ia le tina ia e maua o fe me le vala au mai ai oi ta o mai lola nei manrewa avatulo e male tuatusi o te loenga le tinale nei a whafonga ma tinane ai ana whape e ieni camera loa le mea nanga I mai ai ele I atoa se 5 minute e tatangi le longo le whaitatoa e se sua e tunga pa molmole pe motu pa le lai whai a tawhia pa molmole pe motu pa e sela male tina e tulo ia tawhia ia le I ma se fa mole o le no vidi mai nei se pusa vai ava tu lo yai pawala na tala e rush fa mai to e tala no pe to mana o mia se pusa vai ia talo sia le tinale e fa fonga mai e maua mai le pokalami talo sia a fai o se mai tenga se ngase tu nga po se talo sia le lo fole tua o lo maua le manuia le tangata na e sulu mai e se la miai pena fai atu o le tātou Asia, tātou te ave vai lua le Asia, ma tātou tāu sanga I le tua, e mailo na mana, le anganga, o le whaamalolonga, a wala mai le tātou vaile nei o le Asia, mo le mamalu o le atunu. O te fia whai loa atu fo I latu la e pantaimi nei. Wa tau nuu mai le oka, se fulu lua ia Renew 28 Gels, wato atele le mamalu le atunu sa ili mai le tatou Renew 28. Manatua o le Renew 28 e au ngā externally. Politi ngā o lo ulu e mawhaina fōfō ai ia lo ulu. Politi ngā o le nifo talinga e mawhaina fōfō atu tua. So se tō tonga maenga o lo tino ti ngā e mawhaina whao ngā. Mantua fōi o le mainga o le Renew 28 le na whamanino mai e sai nising fōma e le tātou Asia. E te tang umana e whaamalu. Ona e tango le ia whapasi le Renew 28 I lo au. O le tele o le 5 suse ne tātou I Samoa. Na mili ai la le o lo pute. Ona o le whaupunga o lo pute o inai tau lai uma iai nerves o lo tino. O ala me tinga e mili lo pute ina ia mātū le Renew 28 e mō mālia le tinga po while vaenga o tino tina. Le la wato e whaamanatu atu wato tele ua ta ili mai ia le la wato saule le oka a toa se fululua ia tatou tubes le watau nu mai ia mala au mai pe a whai e tau te mana o mia. Ia ma le tūlanga le tatou Asia ia le nā. Pe ona whaamanino atu fo iai nisi nga whasiri ia tupai o la ele sa onga tatu a whai
o e wala au mai e te au e watu ai lau wai. Po se tangata wa e wha amauti noa ina, o ia lea o se sponsor ale asia, o le tūlanga leo le barcode i lumo lau wai. E wha alalaba wha pia. A e mawaina se pusa vai asia, a mai e wha tutuanga i lalo le barcode, ia e mauti noa la lea, e leo se vai le nā le asia. O lea leina a mai le fautuanga le company au tua le asia. Awane i tau o kaina ni a o tau vai i lunga o upenga ta whailangi. Le ia le Amazon, o le ia le eBay. O no i la tau nei, na o atingi whangu whapea, e ese le barcode, e ese le vai lei te tonu e le o se vai e le asia. Le la tau e whamanato tia o tau nei, nei te watau a mai e tau mamai ai. Ia ona tau tua i leo le asia e manino. A whaapea i ese tua inga le asia, e sa ilia le asia le barcode le tua le vai. Ona o tātou umai e tula e pai e ia uma o tau umai e matusa o tau oka le asia. Le barcode le nei, ua umana scan i Amerika le ofisa au tū. So o le scan la e alusa o lava i le sponsorship. A whapea la e te ngase e watua ia la le asia. E sa ili la le barcode. A sa ili atu e leo se barcode le asia. Ia ona e malia la ia. It's got nothing to do with the asia. Lele na mai le fautuanga. Awa tau te whaatawina mai ia asia ia lunga o penga ta whailangi. O le asia e le whaatawa se whale o loa. E le amai e lunga o penga ta whailangi. It's through the sponsorship o lato tangata members. Right. Yeah. Mo whanua o whiro e mai siu tua ngane. Ia, o le uso foi. Ia, tole a foa mui masina mua. Oi talo whai. Ia, o te manatu o le na o e toi fo ia tu i le mesa e whana wai. Te le lopo le hase aso e te toi fo ia i Samoa. Ia, ia ili tatonunga o iou e au mawhana whana o na iou walo, ia, man whatua, ia, e toi ta pena ili teimi e te toi fo ia i whanua. Ma lo wha ia. Tulou lava a o iai le vaenga le fionga ia vui masina mua. Se fesilia tu lava la na fionga. O wa mai lo na masina. Se mai o le whanonga atu, o le whanonga mai ia le. Ia vui, la fesilia. O fesili po wa mai lo na whata ngase. Ia, lau fionga whasina, ia, o le fesili na ua watu, ia, langona lava, ia, tatu umai o le temi e mama iai mata tatonu e se mai pita ia le awa ia to sunga manu tele to le for na ua pisiriatu ia to fine ia mo fanua tapsi o manu oi ia le nawa e solatu ai manu ana e nei ia fa penele tatu te sa fa fai le ta ai na palolo. Ia, o te mone tu whaftai le fionga le afo taman malo, le konsula. Le ala na usawai ma ufpalo. Pai e peanga i rua mea nganga, ngai le kufa mai. Wai, te loa e isi mtabuta ua le aita tere i. E iei e tato nunga a o Samoa whainga malanga, a o i tutuila. Ona o lo o mumusa saili te mili nei. Tau tua nā ma o tau o lo o le fast supporters ia le tatou pālemia ma le whainga malanga. E te ia ua momonoa e sesi ia se fuala au whaasaina i ato ma me e ono lapi ai ma ono tau wale ai le whainga malanga. Tau tua nā ma o tau tua taa le fili tele le au wa ai vale tele tangata yo na ia loto ia ina ma ilato e lato tele lango ina whainga malo ia pula fale ia ne to fofonga ia ma ai ato lato ia a ole tuua ia le whainga malo tula manu ai to e fo ia tu ia pio si upuna whai on ta sui se vanda di fisa mana ile la pata inga tu le epa ia panga foi le te titilo
e le tu mamaina foi e alo le tionga le ali palemia le foi e o ia le malanga le neia mai mane foi o le vai atu wa ia ali malu al malo guards le wa ngadu lui a wala le pui pui ngore soi fuole le tato a fionga le ali palemia malon fatua le ua tari mai ia le fionga fascina still going through so many tests. 3 more this week, otherwise I am fine. Much love, brother and sister. Alofa te ratu. Alofa te le atu, tātou mantua pela o fionga I talasanga. Ua manatu e a maia se tā tala whato whaina. Ona e a utango e a mai ata proklame, ma whaloari. Lelei whaftai lepa sa mo lo fa fong angale na I mea na tutupu o mea sa tutupu ma mea foi o le tatou te fuafua ia tatou tāpenanga o le lumanai o le lava se ngana o sala o te tatonu o le so o le aso sapati le aso pai o le atua I o tatou uma foi o tangata kersiano ai o le tūlanga na iai manuia fufuanga o le neia sa manuia foi lo o te pena atu le tō aso sa tai atu la epa tātou e whailoa I le aso lulu vai aso fōu pule alofa le li I maua le ola malmalosi to le foa tarasanga mo la o fionga ina e tusa e foi mama I tino soifa to fa soifua te la epa paftai tele mo fanua tātou e whailoa I le aso lulu yesterday was saddest day for me in ua tapuni I le studio. Mai, ele upfale tu la epa. E tapuni atu le si fai tutoa e tatala mai fo I le si fai tutoa. Le waiti. Well, memories una forma. Yes. Fai tutonu mo tangi au. You treasure those memories with you. Tātou e wheloa. Aropa tino manvira sa. Soifua. O le nasa moa le atu pele. O na mai ai leo se mātou tua whale a wau foi. Ma le tua whine moa whanua tupa I machera. Wa lama tam whai rongorongo pui ali I lau tu whita whafonga. I le whaingo fie nei me mātou te whaia. I upui ai I mātou, e foi no tō whafonga o tau whaisita mai tai e whamanino atu I o lana whaino atu, I leo whapea o tinga ai, a paore mea ona o te pelo tua inga tangata. O le afianga leo mātou nei, I o mātou tau whai atu pui pui ma, not so much a pui pui, lo mātou tau whai tala, le moni ma le whamaoni. O mea o loo wa aia I le teminei. O I na vevesi tai o le atunu. Ai lava I latou e le whapea fo I na fo I latou e langolango ina le lai tū. Fo I mātou te tutu mātou. O le aunga o nei mea uma. Tātou te le maua se whainga malofi le mua I sea. Lango le tātou te whaingai ma mea nei. I o tātou maua se whainga malo e ono sa ia mea tinga. I o tātou maua se malo latu te manu malo ina mea whaingatā. Le winga tonu le nā. Alo tātou tam whai whape tātou te whatupu ina while mu. Leo mea nā le atua whai. Mea nā le atua whai. Nā te whatupu ina au tātou rawa ia. Ia I tātou le ono sa ia o mea tinga. Nā lalawa ai le whiunga le li pare mia re te mene. O le tangata e lava le unsa ina te ono sa ia ai mea tinga. O le tuinga whainga malo le nā tātou te mumia. Aua ni o tātou mai matua inga mentality tātou mai whaatupu while mu. Leo se mea nā tātou e whai. Mea patino nā le tua e whaatino. O e mau. Ia lava. Ia toa le loto. Ia toa le mawhauwhau. Ina ia o tātou tadia tinga. E ngai whea ngai tātou ma mea ia. E whea ngai tātou ma tinga. Tu sa fo I pele ni me whaporkiki, e whea ngai tātou ma tinga, mai e tātou womba anga. O tātou ainga. O I lātou e tau e mai. Pele porkiki, pe porkiki po whea lava o winga I o soifuanga ma leola.
And this is our nature. Olea, ia maua e tātou le mea o le malosi e tali ai ti ngā o le soifua ma le ola isa. Lea tau te, we are living in a sinful life. Tau te whea ngai pia ma whainga tā o le ola. Umana por kalame mo oile ni aso. Alofa le atua e te ta iatu ni nei tu lalolangi. I le aso pa ia o le atua taeo, ia o tō na ua o tō i le aso sā manatu o le na ua fori ngoto fōi le lai nisi vaenga o le lalolangi. Pa maria le atua i le au whainga luenga sā tu lalai. I so se pule laa. Io e laungaina le upu o le atua po le a le talitonunga o le karesia. Ia whapena fo le karesia so fitu, ia i matu i nei o lo lato sa pati nei. A o taeao, ia alfa mai le atua, te iatu le ola. Alfa ngia le atua, le whainga malanga, a le tātou malo, o lo uitutula na umau maitala, o lo whai ia tau wha mawai ma fast supporters. Tau tua nā ma utou, ia lo tātou taitai ma whainga malanga. Ia utou matala, ma ai ia se isi, ine i momono a e se puala au whaasaina. Tua i se ato po le ase mea pe tu wane i te whaoso po le lava se mea wha mole mātala o le fili e le moe. Ia, au le nei teimi, tātou tau maraita e au fu ilisi aso. Ia, pe a angalele maile atua te tai atu vui, to le foa, alofa te le atu so. Ia, mane mamalu o le tātou au fia le nei a fiafi. Ia, alofa le atua i lo tātou wā, tātou tue whiro i se teimi o mōmua. Pe apule alofa lo tātou matai, ta iai lo soifua malona. Temine, lo tō ona masani tu ila epa wha apitai li o sua, o te wha tō wha soifua atu.